Fogaman to go fie ole alpha ili longo longo a le Mount Fao. Ia Mount Fao band. Tamma ora vai fugaloa ba pese le da. No foi sala failo motu. Depa ile tu sivi o polu olo. Io e. E lo atuai la aure na ita ole non. Ole la au e sua malie. Oh, pe o se suka. Ia ile dei foi a fi ole a se tofi lantou wa fa America foi se daily ole a se tofi lantou ia wale fa so ngo male tu folasa ole soifuanga le tatu te ye ole soifuanga e pulea o eu style ma lo le soifua manuia ma le langi mama e ha se ko lenga fa tu a umantu no wa lui le meo le a puinga le moro inga mo meo brand ya la na fa malulu no so o ya I ya se taimi fo yo to sila fo I brand ya la wa tu lungai mo brand fo ngai mo fang mangongi ma meo Louis Vuitton mo le la na fa tu a usa winning le la na wo manatu ya le me la ka fa o pa langi fa ka ngo o fangu nga le wala tu lo wata le tu le por kalame ma tango fi so ma lo le se fo manui o le to o na asiata o ko fa pe ai se kamo se o le ase ko si de sila let's talk la se to si de sila what do you think na ya wo ma pa anga mai o le nei por kalame o le level o te tau wai no walu I mo ata tifanga se ia mainga se tau finangalo so ya ki fangari e kasiala o vai ko ngari e sa ufa mo o makastui se a o ko ma ko mai se ko feedback se mainga ko feedbacks fa mata o no halu ya ka ki fanga o le ale skai le ke skai ko o tulanga a fa fo keru pe business, do I look like a businessman or do I look like a o adna ia mata ia le more pisi fa maloma fa talo fatu ile se fo manuia so malelangi mama male so fo maua e lofa malanga le le tato mate sili le langi ya o mo faio ne te mailo to soifua ya me se foi o se ne yola vai ya e pe ya no to no faia tu ya so faiso e fingita ya te o mo fa alo ma vaenga fa pena au mai tangata asiata ongi hala ukala matua I tomu ala u ato tomu ya le potu tomu koloa ma me uma ia I mo vale alofa na I tatu tangata me se wo ma mai alo lofa le por kala mene ne tu te ia la o to sila mai ai no musu ai so na faisia o filifili le nei wa ono le mea lofa fa pele na o fo lofa mai ai se uzo ia so alo mai o I America I Victorville ia masiona fale tua ia moana ia usau wala ia ke o so fer kama I pusa fo ileli no le sifi ia voning ole so ai io wo manatu ia tau no usau e wea tu fo ilele mo mole la fa malo mala fa tai o vela le makalo ke makako sen fa bito me stasio fans ya fo mai kangola style mai le makalea kamale pe le maka the rock o va ku ka fiola ka fifi nga me vesi ele me ngi mia io mai wea mai le matalea mo le toila la fa malo mala fa fitele e uia fo ilele ya tia wisi taimi fa pe pieli li aloka kingo ma io mangiki fo ilele ngi meu ki o ka sa vale ko ro kiri ro ma usesi ya ai mo moli la fa malo mala fa fitele ya ila tofu ya na ngale mai ya esale aisi fa mole ona o mea lofa o lena au mai le loto le ma le loto fifi ko si sira mai e o fo ingi mama sole ola mama lena mai sto ino se yuli le yale le fa ilo atu I wanna acknowledge ma fa fitai atu nei tangata I Sydney singi Australia
O la umama lea na mai I se o to fine ya pepa. I Merino Valley. Yeah, South Merino Valley. Is that right? Yes, California. Le tua o se uso ya Saipani. Yeah, ma le tow truck company. Yeah. Ma le sila kama lea kaumaka ke le lar kama lea. Iyo. Kusa uma tau sila mai la momole tu la fa malo ma le fa titili. Yeah. E venga le uma nga showcase I mo ko ku ilaro. Yeah, le la fa tati I like this. Shades. Really nice. Atalo fatula ye le sofa manumalo Yesu Keriso. O le swafa sili so se swafa. O ye la walunga me malava. O le mamafa o fi o le kai mange so le. Ya. O ye fo ye. E mafua yo no tato wa. Ma wole malo si le aso ma le aso. Lo so mo fitu minuto te nei tu la e fa. Il tautua fa wa wole Blue Wave TV. Ya me se fo yo le proclame o le tauta ya. A manuia faiva o tatou watunu. O fea fo I lo saili malo o fea lea tunu o lea te fio ma papa o I masio ainga. Sio to lua masio lua whana. Malo saili malo ia tunu ona na fisa kusie lalo o le lopo fea wa yela o pepa no tu sie lalo. Le sua for tangata na meli mai fa mai. O lai Spain? Pea Spain or Belgium? They were confused. O Spain or Belgium. Ai fa mai kuso la tau no fo lava I Belitania. E ngongo fo lava la tau I Great Britain. Ai po England. O lea e ka fafao I think Belgium. Le sa mafuta mai na fi ane tau mai. O le ono something I le vaveao la e mafuta mai ai. Fa ta lofa o ila le na faila utala. Ma nei yaso I le tūlanga o le sailinga malo ai me se foi o le talafa auto le tatou watunu ia ua o la aso e peinga o Amerika, New Zealand, Australia pe o le koruale tatia ia tu motor Pasifika ai pe o le koruale New Zealand, Australia, Amerika a o nei la o na po o kai pele kangia kele sia mangi o mea malava. Ea. E matua ua o iai. Kusa o aku ngu le tu laulau. Ua o ma iai ia. Foi lele wo iai sa moa. Ele aia se se tunu. A tate loa lava ilunga I. Tate loa lava kusi mai le asiata. O le matou te fea. Asiata o le matou te mafuta tu. E ka umaisia kungu sole. O le fa foi ngo ola fa kwa o va ile ha o nei tu no la valet o le la rangi so mo moli ele fa malo ma le fa fitai amu ia foi o to amu ia o to le bingola utala amu ia o to I fa mnianga le tua ia e ala ese o ngisi o tatou tama fa nau o le o te loa na mafua o nga ngofo nga ngisi o matala nga fatu tulanga nga luenga fa saila nga luenga fo I lungo va ia o isi o ngā ruenga wha misionale, ia o isi o kulisi, piskoa fu ngai o kui Samoa, ia mafutai, whaing whaawo, ia maua piskoa maavatua I lama. O lea lava le tūlanga sa maua ia wanoa nei ma whamanguyanga. Whamanguyanga mai le tua whaile lei. La ua lea tau le, ma o te ua karangoa kuai, ona na fisa ukusia laro la ufaspepa I. Ia o te roa ma kuala o fasipepa wa avatu. Ai sa utusia ele ngoa o le tangata sa whaamahalo mai. Tangi, good morning from South Africa. It's 5:30 a.m. Wow. Afale lima le vavea. Afrika. Ia. Pe mongi ala lai Afrika ia sunga ya tangi. Ia po le mea foi o le Afrika I le au ka
I au ka fa ku I. Po la le tulanga you know e ke sila fia o la ke fa ma la ke mongi la var mena te ia. Fa talo fa tule po fe fo ile atu lo ma lo se fo mo wia. Fe o yo le tala le lei fa te le lava lo to fatu ai nga tausi. Tasila nei o tangata ua so o ile la lo langi ala ko ka mirsanga. To te sila fia. E ile fono tanga tele le conference it's a global conference e masani ona fai malanga I se uta mafa le nganga sunga ya Pastor Waita ia e vala audia mai la le conference o le masinga langi o ke topa o life atonu ina le conference I Siamani last year sa fai Dubai ia taia before o ngi New Zealand o no Australia and then o New Zealand e fa solo ala e o te lo foi fa pena fo isi e kalesia tasi nei vaenga ua mafua yo na maua opportunities ma vanoa e fai malanga ai ia tangata Samoa ona o le tala ina o le tala le mare fina ngalo le tua ina ia fa sopolia ile la langi so mo molila la fa malo mala fa afete teli ia wai lo foi la fa ya o to ia to te meli mai ma to fa mai wai lo foi la o le level e wai ka ko por kala me ama walunga le level to foi na sitia le tulanga o la e ka nga ka foi le por kala me to foi na to ngata ia la to sila mai a fa pela ka nga ka ko por kala me ai e to mo fai na o le mai fua o fa sala a fa pengi la o porkala me e fa sika unga ka ai te nau wa fu ile le kinga nga maka mo fai makot fara fa ka unga ka ku va ingor porkala me you know le level ma walunga professionalism ai e social mua lo musu mai ma fe mai fa ala tufua e le stanga ta mali na ure ka ua ko le ngo te lo lai mai mo mai messenger mai le vayaso na tending o le lato fundraising ma li se fatula tal fa mole asia tape pe o le mato fundraising e fia vatue fa sala la ai pe fia se tau te tong yo kangoro ka o yere ka fundraising ai o fa tulo ia e yele tau te tong ia mo tato fundraising ai to reply me oi ia tu ia fa pea o fa sala lau fu okay o foi no vola le alofa la tala le a foi nei a velo lo mata mai malo mai mo mai now let me make this clear taua teli taua nei tatu fa linga awa ole sika nga kai ke ka ua mai ia ke au mai o ha ole big fans number 1 fans Peke number 1, peke large fans. Po le ali tu inga fans. Se e tu sa uma o tangata uma tato ma o kako por kala me fo. Ele fa pe fo ila mai le mele na mau alofanga e te tau mo fai fa sala lau fua ini me te mana o hai. This is a professional show. It's a company called Blue Wave. E ele matou au fai ngā luenga. E kokongi o mako ngā luenga ngei mau ke usu wai de kaya. E usu mai Ryan, e usu mai Carl, e usu mai Misa, e usu mai Hannah. O lato umani e usu mai every day from 9 to when the tautaya is finished. Ia whau popo ile a mau, ia malefionga le li pule, ia mesifu. O lalo wingo la utala, malitina Godfather. O lalo wingo la utala. E mana o e whaasala lau ma avatuni au whaasala lau ngā whaifua. Ma ngai ala lo me I kama fu I lea e vai vala ko la ko wa me whairunga Facebook. Yes. E mana ia le na langa se whaatu lau tala. E sau te sau au mai au whaasala lau. Wa e le mawhainga e alui e ke le mawhainga e oso I whare whaasala lau fu I lea e ke wai mua. E whai o kaunga ka. Lua. Ai le ngisi o makamaka e le ngisi o hakuat. Ioi. O walu I Samoa le lua fe fatua umangar COVID. E kora ukala lea. No walu I Samoa. O lako walu whai whasala launga o maliu o se o tua fini. O walu awe whasala launga o maliu TV1.
ko kongi le upu e uma enga foi kiki a lua afe le mea ko kongi e Samoa ya afe varu se lau tala afe mongupu ile fasala lau ngore maliu iyo e o fasala lau ngole aso fanga e ke kilo walanga ko kongi le upu ai ma nei na no fa ya tu fa pena ya o list time e ma nei fo ya fa ngan ma fo list time iyo sa ma ko fe se ki ale se fa ai list kai iyo ele a fa ina la ya te au tanga tama i la to o le ua yailo mato so tanga va la lata o le ala wingo la fa matalang e ya ai si tanga ta pe yo kanga ka fo yo mafutanga nano u fa tu i tu langa le fast masi fa yatu ona ole tūlanga i le tātou campaign kako campaign le sa fai e whaatahua fo inai vahenga ia mai o au o te tua vanoa iyo o ke kuwa vangoa fo ilele i mafutanga mauke malanga aku e oifo oifo i kako e whapenga e ofo ilai nai tangata ele afia ngai kanga kai se fekola ukala ele o tangata uma ele afia foi ele afia ngai kanga kai ia le a o malanga e ke alifo ka felo it's not about the money e ke alifo ka felo e ila tangata na ata ngofi nei sen mai la to so fa na ai ko sen mai ma ka sa pu e kamalanga e se lo fa ia a oela le e ke le fia alifo va ia ur kamingo fai malanga tuan ai ke oso mai mau me kua ai ke ka mo fai fua aleanga e lakalaka e nga kai mi ai ka fe pasia e ke defia soli so e ke pesto o foi le verka ko ma o foi le ver po kalame ma me te alo fanga ile si taimi yoi o faka uanga le o foi tu sa o lava a e alu visi fa le fa sala la dangor ko kelenga te lo o aka o kele lo poke aka poke whaangongo, poke fia ori. E tangata nana meli mai o pea o kuro warka o Australia. I think Australia. So de. E piu kauka uvalea Australia ya o ele e o asise lauka la kere mawhai. Ai o vetura la utala. Ai a o whaasara la winga la lau fundraising. Ko mo sai lau fundraising. Ova malelua se furu kors furu afe lau kupe. O le hasa o mea o maua mai le nā mea. O le hasa mea kampangi o maua mai le ngā mea. Ya, na utu watu whapena i au tawhatafa. Tātou fo i ma tātou whaasilsilanga wha mole e totongi. E ua uwhai atu manino marwea tu mama. Any fundraising matulanga o sue ngā tupe. Ia e totoni e whaita tau pili. A laku ala upili a whekala. Ia malia langa e uma e ngai mauala usfuru afe. Pe uma e ngai mauala ukoru usfuru afe. Ia si ngaka mai. Si ngaka mai lua se lau. Si ngaka mai koru se lau. Aela e ka woki e ia. Ia ae o ila tau fo ia ia so whanau. Ia o le aia ile tau whama le whautanga e tātou te whetutu na ia i fo. Ya awa fo ina inisi o tau o isi fo ile e wal mea lea ka ke vaia e mua mai a asiata o si o tamai le alu ese marumor TV o si o ki ngai fai ma fai ko ingai fai maru ese marumor TV fai singa sa vali vati fai ma fai no mo ko marco inga le fai ma asiata fai ma alu ese marumor TV fai ma sa vali vati ya la aviar nga mea nga ro mua mai o se ko inga ya o se no matua ile ai fai uma ile ai fai uma ile sa wele kongia ka viola ele ona ngai ko e oki ai nga ma ke unga america fa sara la okay no ko ke ko fa se uai o ko o style sun some of you o ko mala mo le ka usi ki ale level me runga o le ka high standard le me ale me le o ko so le e ko ke vai me o le ka uplift le standard o le me ko mai fa fe er fa ngon
Awoi, ka fiola ya malo no sa ngai mea ka ki kadie hai. Yoi. Tatu mea tatu a mo tatu wa ye fai ko fa sara longa nga a. Ba ngai ave pe ka mare ko ko ngia foi ngai. Ave he nga yoi. E te le tatu ta mare to nia nga makurang. A le foi la le ku pa wa singa ke fia ke manga o fa sara lau. Ai musu ke ro ave se ku pe ko ngia ka ka ye fai fa sara long. Yeah, nothing is free in this world. Lolo no sai malo fatto toa. La tato watu li tato malolonga. O le fia firingai. Allah olangi issue. Iyo. O tau sila mai. O mako ifa aku wala upe patishu o kafa. Le anga matua yo usaungi o ke kangi. La la vole na wala yo na mai la umata pongi salia. E kava yo maka. Le anga ifa isi mamafa o issues yala tato faso. Na ona foi mai yal proklame. Fa feilo ai. Sunga ya Godfather, ai mai se ya detective ya le talinga ya la vea li o fa tau malama ya le fo i nei New Zealand fa o pe New Zealand le sa to fa tu la fali ma tau te fa soa ya mai se o le au fai kukusi ala o le au fai kukusi ai mai se fo pe ya o le wa vai tunga e tele ale mata o pule o le ato e feto ai e tele o loia ta to marolonga. Talofa lava o lo ingo Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei I Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa se o ina toi ina malo lo penisione Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folonga ai o lo soifua bea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau aleni masi ya aleni ia o mātua. Na fsasua ni mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I Opolu ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Soifua manuia ma langi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te mitinga, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teu wina I mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs.
e atangi ai lo la tau soifua mātau o fie, ma le la le lei, au le lei. Afisa o teiloa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma inga uma i ni usina nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Talofa lava o lo ingo i Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei I Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina twai wafau a Leni masi ia Leni ia o mātua. Na afsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I Upolu. Ia matu walu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to o lima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au whauwhautua mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mātou wha moe. A wale alo atu mo le pālota I le māsina o se tema ma o kitopa e tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. Toi whatalo whatu le taliu mai o le porokalame o le tautia e mano longa masani. Tau sirisila mai. Amerika, Perkangia, Samoa. Pasifika. Iyo, o le ua matou au mea lalo langi tonu le matou porokalame. Fifia vai loa tō le matou fatasi. Ma le tō whā I le li o le tū. Le vea li o whatau malama. E le to tau fese introduction jo le malo o tau si la fia uma. Ia I tūlanga o lana tau tuamalana o nanga I Samoa I le matanga ruenga o le leo lo tuanga vale. Ia o le whatama o tama matamaiti uma o le lalolangi. Ia o Godfather po le sunga ia li a taua. Manu fui bo faiara o makaria. Se ia mai se rua feedbacks ia usi kaili o ngia so mta tote. Ai whatalo fa mo moatu ia. Whakalo fa mo moana ngoleke malanga mai. Alor la doile ala u to fale. Dorio. Ja, wat is het? Maar nu van van moa. Pa je foi mane manu maulungo Samoa le ngatai. Ya tunu mau, so se sta for kilope, ya va pe foi chuta tu tunu pelo Samoa. Ma lo foi lo mo ni foi tu la na so le forunga mo Savali. E te tunu no mai ona e fa filo I foi ma fa ino tu langa tu langa pa ia maulunga so ta tu tunu. E le to o ise leo no man mununga tatu taimi wa leo manatu ia wa malama I upanga li anga tai tu langa fo yo le tatu vanu foi e mis foi le vatapu ia ma tatu tunu pa ia finga malo I man fo la tunu fo tara le ia fan malo ia na no fa filo ia tu lava ni tu la leso no ne fo mo sia no le o mo lungo le tatu ia dia tau e te sa fai no I tu ya ya o kire loa po le asis po kalami ku aku e
Se pe o sa fai le va la ni mala la. Se lo ka sa fai Amerika. Sa po kile yo Amerika. Sa fai lo tau tai. O sa fai Amerika. O le sa fai ke Oscar, yo so sa ko. Europa. Fa fe lo e join pa ye mau no so tatu. Ye mas foi pa yo lo nei. Lo tringa seta vai ti man vai mai, ye mas foi tringa ya tawa. Ya, male nga fa lo ya, wal tatu fa mo mo po kala me ne Malo. Godfather. Awai dia whawheroinga I nau sunga fo ia lewea ia po lio fo. Ia ame sua nau sunga kai programa. A karo whakulpa ia maru le kungo umau mai ka ko wheroinga fo ngi aso. Lea sa lua sila I la umata. Mo mea lofa. Lea sa lua. A lua ai la umaka ma usi kaili. Lea se upusita si pe lua whaamitalai li o I lau si la mai moa. Me se o tangata sui. Ava pe o le ua vai me usa vadia kuilo a le taumata ia ka kere I masangi. O le ale tu ainga mafaufunga e oso ia joe. Kuse kasi ala vai Le tau usa me o le se ia. E o foi do kai mi ale le fisiri mo. Bella. Ia. E mo fa perfeito kusi. Na vera ile blind le fifilo ia. Ya ngana makala no foi ko sa vai mi o kilo lo ia mo mak. Kasia o sa makwa ke do se ringi ga. Pero Ora, kusa I no loko le loko. La var makale ka mo ia. Kava o murgi be ya uraki. Ya laki. Ki sa vai. Kasi ala vai o kingo la isa. A veces era operations every operation vai kusa do South Boss Kalau vinga na toma papel o negócio assim a cuia ia watu visa papel o feeling ano leva pe os cacais era que me não ngapi papel como fa que era track tester ali Aí não pega o cofu guarda foi mas o que por refia o minha mas o leva que fia vangue mas o meio lunga vai o loi foi e pie manga ia de mau lunga o kofinga a o meia ia mau lunga yo mesmo a ko no mo kwa fomo aso ya ata lo fatu la mo ko fa ilo ile tulu e ke lo fa se usari o langa o mene o meu mo me alofa o uma na ta o mo kuskusia vai tatu ia kusio me alofa ya o le tulanga la le na le na mo le tol fa malo mo fa tetel e foi na ngal le mai ya o me sili martawo o le te to ai tau nu mai o lo manuia me uma le lofa ma ngal le tatu te sili langi ya o fisiri ia makai ia mai lo waso li tau wa langa ese hanga o luaso ya sa file mula so polo ya sa vali fainga exercise ya alo so machine coupe ya saulo wala so ngai o e pisiri neve ya so ya ma ya ngai ni fui ya so la son na fisa makosia si no I rota rua ya va foi ngai como que fa ka fa no o ama foi no skyline ya sa mako ina sanga mako ka ya mako mai wa ya fa sima pe ko mo la fe kula ya ma ya va mo ele o mo wa se fa singa malos ka ko ngi foi kai mi o le ko kali wa ku so ka ku mo ni ya foi mbala wi ya mako manga ya foi manga yo ka ngi vai ya so a ta mo ya pa uang ki mo ngi ka pe ya kai do se ko pi ko mo manga ya le lao ko ngafi man ngi vai ya so o le mana ia o le wa e toi o ino fuanga i masania ia le ataua vela ko taimi fo i o malosi o malosi to ina tulanga o meu tafaunga ia o ina ia lu ia ina wa ngai kau ke kau nei fo wa kusamo ngai o nga pi o ma tangata fenua kele nga soka nga vai ho ia ta wala ngai na fo i me o vai vela fo o la favor kamanga ya wa ma
o a uma ia tūlanga fu i o pala na sori solo mai le tausanga i le tausanga e kiringi uma inga ya malole tatou o sa o tatou wa mata upu fata noi no mane fu ile o le la walunga i le taimire nei ia le tusi wa fate ia i fu ile lalolangi o Samoa anto ai me se fu ile tau mate wa fate ia ai le fionga le li pale mia malana ka peneta malana fainga malo ele ia se kai au ele ia se tai au o le fu ile le ona male laina tūlanga o loo iai i oe ia le siina ngase ia ai me se fu o le tau amata mataina fuafuanga amata ai mangu mai loilunga pe yo se va a leva na molu wala unga fa kusa pe ua manu fa molu mai loilunga male tusi le nei ua fa te ia ai ua langa i loa mafina ngalo o lo ia sinia o lo ia langa mai o la to fina ngalo e leo ngatasi male tusi le nei e leo ni lo ia fa te tai tu lo o lo ia ma ila do wa leva na tau tua i ton mo le malo. Now, o le fesili mua li ataua ma li o ina ia manino le tato introduction o na avelo le lungo le fasoa. O ai tangata ia e tua o le Samoa Loa o Aloia Society. Po o le society aloia i tutonu o Samoa. O le fesili. O ai o lo o se ai i le taimi le nei langa o lenga kau make po ai le pedeskenge o ai le sui pedeskenge o ai umai la tau lela au tau sila mai o lela avatu runga de tau te iae i la tau o lo o se ai le kaimi le ngai the current tangata o lo o iai le taimi le nei ma e fallinga mai o tangata fo ia lea no la tau tapena ina le tusi lea o le prestene mena tui fo lunga ia fa mole le o tau sila mai le o avatu mo lato wata vai manga ia inga ia sila ia ile to tele o le tulu o le prestene le ia ile taimile nei ale Loa Society e Samoa o le faletua po le tamaita ia suafa ia Fiona A o le sui prestene o le tamaita ia suafa ia Anne Matalasi Fata o le teu o loa po le treasurer o le tamaitai e suafa ia Sine Korea. Ma le whailau tusi, o le tamaitai loia e suafa ia Violina Leilua. O le council lea, ia po le board, po le alava le whaalanginga e tau te avea iai. O ila doula nei, o le Prestene Fiona A. O le fo ia maua i wha maumaunga, o le whaletua lea. O se tasi o wha masino si ni o le wha masinonga mawalunga Samoa le sunga le a taua Daryl Clark mo le sila fia tatou ia now e yaila malisi vaenga le council le Samoa Law Society e ta ua o le council members le ala e yai o la ila donei fai malo matu mua Matthew le misio Diana Roma malanga fuaina tavita o ke fakula ukala ai tau tele ifa solo mai le lenga nga o kamai kasi ali ali ile fato a maua mai i o fai malo matu mua Matthew le misio e yaila malisi vaenga e tal e fea ngai le vaenga lea ta pe o yei ta pinanga misa e la tau lisi vaenga la tau te ngafa matu langa o complaints ma vaenga fa pena o te losi ta pena mai misa ir kalafi ona vatula ia le lunga ono lena lu ile su engal tato programe now e tolu la lo ia wa maila la to fasea a officially li o mali atawa e amata ile tato fasoa momo o fe kawile kaimi wa mai ai lua na ta pa ele malo so la to fina ngalo penga ka pa mai se si so la ko finga ngalo wai pe ya tangia mai tustu singa ni si o lo ya si nia sorry ele ask se si so ko opinion
e pe fa to a langa ni o la to manatu pe a yai ni mea fo ilele wasa ki ai vai ngol tu la fono ai ina nei mamau tele ai mati mai so no fina ngalo le nei taimi ofisili a mati tau te a mati ofisili e fe kawi ma or ka e ka fa un ngi kai mi wa mai ai pe sa ta pa fo so la to fina ngalo e fa alia ile mata upu le fa to mai al fa to tonga ai masia e fa ku le maka upu ma le fia ile toi fili ai lava ele fionga le palmia o ia o le aia ngafa tau le maina man mitanga wenga o le leo ia le mkanga wenga o le levon e tau tua ia la amata meso fina ngalo le tau ia ona vatule le sunga ia wa o memo mor kai me le ke kai fika o le nga singa se le palmia ma ele ise la ko fele ngom palmia filinge song fingalo longo lua o langa nga finga ngalo angiselo yesingia ya mese le o fonga ngal polisidio le ko fam singonga le ngala nga fo ringa mai e ko kele mempas ai ise la ko fongo e pasi ai le mka upule fo ringa mai ngal council ai ngal council mempas la vale nga fai banga ai mo ko afsiringi la vale role por mka fa yo so sai ke lo ia il melo kupungi o pe fo ringa mai la ko fa ko le palmi pe ko ase siku wala ko fa ko ngol palmia ma siringe palmia wa mele popole vaenga fa pe wa fonga wa kofil palmia yanga ia lava nga ka ia official o leo ma official lo ia sili ia ma fal pui fo la ko manga ko au ku ngeme umarava o me ia pespese me kulepa fa pe vole lo la umia el palmia le fonga le pule e mawhai o ngai a whasauinga ngai a lava. Mai mori anga ia, lua ia, pe kourue mori anga ia, ka kia ngai. I lau lava ai, ele o sao le intention o le kusi po le mea e kaunga whaaku i ele lako mkau. Malo whakatele e teua mo le talaina whingalo. Leo, o lewa fwoi wa e la vea i tūlango suenga i louto mai, se a mainga si whato whala inga. Whaftahi e siata. Au tatu iei le ano liu fo o le tatu whaasoa ni tūrau le fiafi. Ia, sa o manatua fo i lea i nei vaenga tāua e o iei se tapenanga fo i o wale tatu whaasoa. E tūranga fo i lea o loo te ena lawa ia uia ma loo fo i la ngona iei le tūranga leo le tusi lea o loo whapea o na anga iei le tatu whaasoa ni vai tā. O memo mua. E le ai se tūranga fo i leo se consultation ma sui se whono. O le vaenga mo muana e loo manatu. Fo i lea sa tu ina atu le tusi nei au noa ma se taranoanga. Po se malienga fo i lea mai i la tū sui se whono le tatu sa moa lo saiti. Te le lope sau lua tau se tasi fo i posta, se tasi o lo i sinia le whiunga iau nasa iungi sapo. Ne o loo whamanino ma le tūranga. E lea tarwhia ngai ona whaungali ngō le society. E au noa ma se tūranga fo i leo se loto ngā tastasi. Ia po le awai umau i la tōro i tonu o le Samoa Law Society. O le vaenga lona lua sa au titilo au iai si ata ma ua sili atu i le tūlanga fo i leo i le tusi lea. Ua sili atu i le mandate a le society. Yes. O lo ingo tala fo i leo o le ngā luenga le Samoa Law Society. O le langolango ina o lo ia ma le wha mautu ina o le rule of law. E leo o le mata whai oi a le society o na whaia ni whamtalanga fo i lea whaporkiki. E whata tau i le panemia. Pom ta upu whamasinonga o lo whangasono. O le vaenga lona luana sa au titilo ui iai. Ia ma le tūlanga fo i lea lona tōlu le lamatia o le neutrality. Ma le tūtua tasi. O lo ingo le tala o le tusi e mawhai o na waia o se tūlanga fo i lea whaitu au. E whaporkiki. O lo ingo le tala a whai e manatu tangata o lo afia le society i tūlanga wha porkiki. O nono winga. O le awha le tonu ai le wha tuanga o le tunu i le tutu atasi o le society a loia. E so una ngona iei vaenga. Ia ma le tūlanga lona wha. O le namatia leo le tūlanga fui lona ngā luenga le whamsinonga. Ia. O le winga le tala, o le tusi, o lo ta uwainisi o mta upo o lo i lumo le whamsinonga. O nono winga. E le ta tau.
no kala e tau ona tu u whamasinonga whaila nga luenga tutu atas. Ai le o society fa ali me o manatu in case solo o turang whaila o le subsidize. Ta u whaila o ta oto o whamasinonga, subsidize. Ia e le tau ona nga ia le society o lo ia. Ta tia pe whamasinonga. Ia maltulanga le o le vaenga lona lima. O le whaala nga ina i o le mamalu o lo ia. Ile tulanga lea o lo ia e vea official whamasinonga. Ma e ta tau ona whaaloalo i le tulanga fo o le restraint. Ngole o le tusi e le i marilia whaatasi ai le toa tele. E ono whaavai ai mamalu o le profession i lumo na tunu. Whaalo ia. O le tulanga la lea siata ma o te ena malosi e le tulanga lea o le statement lea a le Samoa Law Society. Ona ele i whaia si consultation ia masu yusfon. Ele o whaali ai manatu tangata o lo tutonu o society o lo ia. Ele te tauna i society o na fia i whengi whapurkiki po mta upo lo i lumo whamasinonga. Ona e ono whaale tonu ai i tūranga o le. Lona tūranga fwoi leo tutu atasi. Ia manona whaatutu aina. E te tau ia i lato uma o lo tutonu o le Law Society. Ia ina ia ave se ina i lato uma nei tūranga fwoi lea. E wala auto e komiti whafoi. Ina ia whaataua tūranga leo whaamarusia o consultation. Ia maurunga i pera tūranga leo le accountability ma le transparency lumana. Ia sauna matunga afa, ma sauna vai inga siata ia mo le silfia ma whawhanga le manu tutatu atu nuu mana whalua. Malo whaptai tele, la tatou oa tu mua. Ona i tolu nisi o lo ia, sinia. O lea ua whario la tau whiringalo, le fia. Ai aunga umai tasi. Lo la tau whiringalo po le tau wha. Mo muala pe ona matou whailo atu. O se whiringalo si tasi o sui matua, tu lou lava. La wi au ngā ruenga whaalo ia ele tau whailo inga le fionga unasa. Yuni sa polu. O le fo ia le nga e au ngā tasi. Mua. Le ai masesi o la tau o malama leanga o la tau uma o lo ia. Ai o le au mai le heading ma le whaato muanga o le tusi Samoa Law Society. Ia o le fo ila tau tisisila mai i whaperitania le au watunga highlightinga mingo o mau anoa ma mafua anga ua whingalo ai unasa yuni sa polu. O le matua le whetaui. E le whetaui e le tala whiaunga e le mo'omia. E le mo'omia fua le whaia fua le tu ai ngā whainga. Ma le tau mawhai ai aina, wa o vaenga ia walangalanga li o mali atu. To me personally, ua makua si i ale ka, ale Law Society, i le filifilinga le aku unga whai. Kusa, it come down to that. Ua makua i lako fesilingia lava, le whai unga, le paua le ang koe ave le aku, e ko kofi ai kai. Le ua moafua yo ngapale mia tato ia le sunga la ule mali tato tu le si fi ngalo falia te lo tanga mo mole no mo no fi ngalo na nafi tamai tai loia ia Mero Lui le wa vatu langa le public le na share mai fa pe mai le sa no nga ale tamai tai le loia. Did the Samoa Law Society Council just infer what I think they are inferring? Assuming what I think they are assuming, and take a position on a political, not yet a legal issue? What? Because let's be clear, the society was not consulted on this. This is the political view of, at the most, 8 or so people on the council. Very inflammatory, ill-advised, unnecessary, and absolutely irresponsible. Makua maaki ale sawa ia tatu talanoa ia Mero Lui. Tatu talanoa ile one of the top criminal counsel for ngale defense lawyer i Samoa. Malelo na tolu rola o lo ia ua matua i sa malainga la maka upulea. Sau moku ai loa ele ngato le lo ia. A o le whaaururunga o le whamasinonga. Now, e iailan mea mali o te mana i taula i o rufi na ngano to e te tala le tātou whasoa. E lua
e lua pomu mamafa lea au mai i le saunoanga John tulo papali i John tai malelangi wa kele no po make ier ko kele aya kia wo fai kau so o ko ma fau enga li o mali atawa wait a minute papali i John tai malelangi not only representing langa view fa aloia but the court he is the CEO of the court o lea uonga manatua mai o ia o le tangata whaaululunga o le official whamsiku a sila la o i tātou Samoa matua i sau motua papali i John tai malelangi e iai la malvaenga le lui mai papali i John tai malelangi le o sau sao ia malelui ua kakaunga whamawai matua i sau sao se i already mai tatou tusi le lava mole lava a misa le la tatou o le te le lava tusi e te le lava vahenga tusi ai e iai la le tūlanga le so tango i highlight tatu e le tūlanga taua le au mai ai le vahenga na ma o te tau ona whamawai as a member of the law is it the one si tatou tilo lava e iei le vahenga o le whamtalanga le John Papali po sunga ya pari there le leo moa frankly this misuse of authority is unacceptable given the gravity of this action the damage it may cause to the credibility of the law society I strongly urge you to resign immediately as president. If any other members supported or endorsed this correspondence without proper consultations, they too should consider their positions. Sila la zamo ele mele wo oye. Leanga ia jau na palasi mai loa marfina ngalo papali. John Taiman lang yo kilo tulo. O le ala usa wai loi i martulanga o fa to fala inga official fa msingonga. Ya ile matau ya ni ro fina ngalo le ate wai le. Mai ngale. E mo ko fa sa inga ke in fact ole o kusile ayungi mo kusile papali Taiman lang. Kwa ka usa mo ya se fa lo fa nge se ke loi. No business. Fa sa mo le se fa ole polenga le e ka vai ku ye pe foringa mai lenga ka we e lui ko balu le member council o le member council mal le member le foringa le executive le lo ko falenga mo malisi ko fale le mo se mai o la ko nga lo for decision o polenga la o lo ya singienge alo faile kusi o kusi ka mo la lo inga ile so sai ke o ka mo lo ngai so sai e mamai la makamulia la lo ia aka mamai malo ia singia i me wa fai lo ia malo faptai ya li o so dengan ya faptai seta wa le tulanga la na ole vaenga wa mangalo no is famtala ole tulanga le la uva ya tu ai e la tau yo lo le satu ai lunga la tau ta situlo ya ona wa fai fosi umionga luem tanga luenga le Samoa ya pe la ole presidente ya le mo fai ole fionga le presidente to sanga lu afe ina wa dissolve vai nga foi le prosecution le to foi la lone an va inga le lo sili ya le fionga ya mari sa matunga lu fa tasi la lunga lo official lo sili salo le a fa fonga me foi tu mete lo ya en meta la sifat ya o terminei o tele o motino po to e nga lu fa tasi me fionga tu mete lo ya out ti male vai o sa fa ma vai le tu mete lo ya en ya ona nga ile nga lu fa tasi male fionga ya ya o le fionga fa tu ya Sinikoria ya tele lo po o lo sirfia ya o fa tu le fionga ya ilo ia ya lia tawa komisi Korea ya e foi lá ele foi lá tusia violina ya ona fa solo maile e isi mempa solo po le ele le sunga ya
Matthew MC. Ia, o te tonu foi o le faltua ia Diana Roma, no tu tau whai lo e lo sunga, faltua le o... Amperosa. Le whiunga Amperosa. Ia, ma langa foi ina tāwita. O le, tu langa foi le, ia, tai lo i se losi sila ma le, me tau mai foi a le a sociologia, e mes foi o la tu i le iai le consultation lea ma o lo te ena ma losi tu langa le. Ia, e te aua ia, tau tala ma whae te foi le tu langa lea, ai... O le matu i te le lavo le pea no whai atu i vaenga fo o le afianga o le tusi le tūlanga tau le afia tūlanga le tapokiki. Ia o pela no whai lo atu o te lo ilo le temi nei po tuanga lue ia le tumai ta ilo ia i po le fionga ia Anne Matalasi i le law firm le fionga ia auti mane vai. Le fo o lo sa tau vai lano le fuare tau pipi i whainga palota le nau mane. Ma lo whawjai le e tau leo leo wa vala mai ala ata. Sorry, Leo. Wa vala mai ata. E langu poro kikia sia ka komi. Ole si mera o mai kau ngengo fa solo mai aka ngai. O fare kuo ngi se fam singo. Le tonua. Ai ia man ko le vanga ba ku le ko mingi ngo ba ku le foi ka ko fa sa la o sa fa pe. Ele o fam singo la le so se ke le. Ele o fa casi ese ale la famasingo ese le vanga ya loia ele o mai famasingo ia o la lo se que era loia ala ba ku ko fa casi dice ka ko li fa sala la le faingi de ai la ese mai o la ko wanga finga ngalo le fa pela mai foi famasingo ka pule le finga ngalo la vai al vanga le malako nga ile fai ai o le fisili la no ma fo mana ye tele mele o so no ile atawa o le fisili la di o ma le atawa ma fa fonga mai le tunu o le ka ngia mai I o le ai kai ko tu lo fa le tu o fa masingo tati ia la le o I fo I de ma fukanga le ma le ai la le a le fisili e fa amaka o fai la vai nei tangata ya unoa marse tapa marse la fia ora ko kai ko rua ka ko rua de nganga lea ai mana tu mai ele ma faianga e adu ke fa masingo e ke le iui mai fa loia ele ia se fa masingo fo ile fa masingo ngol criminal a me wo oro fa sanen e alu o e ke le iui mai ke loia o le la ma wo mana ye fo ina issues nei o le tau tu ma wo le tu o fa masingo mana ko kai ko rua loia na o tele o fa pe o ise nganga ai o le fisiri lo ma fo o si la fia o fa masingo ye le ngo fo le yo la to fretua nei o fa masingo ma wo lunga sa mo le atawa le sa Daryl le olona Daryl po Kerslake, sorry Daryl it's le atawa ya ngo kulo langa ko kikia pronounce fa kasis wa faya o le na tonua le atawa Daryl Clark o le atawa Daryl Clark o longa faletua le peleskenge Fiona le foi la sa ala va ia tunga anga I fai o isi lo ia Korea le ia la ia Korea le foi ia Roma le faletua fam sili o lo winga na le na fisili la lo tama fofo fa ma ka se va le ke fa ko wa ka se fia ka ma la fa se fo kuanga me venga fisili fingi kulo mai so fo kuanga me le po ka fa unga ma ko me le ka fa amen o te no fa tu a me o ye di fa mo na me ai a sa fa pe ngai o loka ko o rua le involve mai me o fisili ku ka o mana mala mai o le me le o le ke le nga o ka ko va ia ku fisili ngia o le mele o kula I mai le office of I le tu la fon I se tatu tu o le sila ofisili li o ma le atawa o fea sa ia le au vaenga lea I le kaiminga kupu ai le mau kongu ma le sori nga kula fon of pule ia kila tati ia la ku le pa ka o mai se kaimi o fea nga o kou iai inga ua fa maongia fa masingonga ai ko sui mai o parmengi o feanga ia ila ko pui nga fa kula fong na isi taimi na vi foi ku serva nga le wa nga isa mor kai mi ko ngwa ku poile le issue le ya pura ya kila foi le peskengo fa msinongo fa numu swafa
Asia tau ka fiu whakari po a whea vai sa kus. Wa ko inga isu si sa kaunga. Skau step in la ko fucking olo se la ko galu pe mera ula ko fucking ol kimi. Sa kilo ia ima whakari po a whea. E o maltemine. E le stale vane. E le ima se mean fatino. E le I fatino e le tatu sociologia tulanga le. Pe ona e ta wonta upu le sa o le la. Se ta sile om ta upu sili una onga. One of the most significant issues I tono tatu e le tula I meo lea a fianga fo I se tasi o lo ia sinia sa avea ma whaulunga le ofisa whamasino whanuma suaf. Ia ka ilo I keu se sea ai o maltemine e le se tulang whapena sa whatinoa na sociologia. Mano whaksa, e tu. Ora uia polenga le fisiringi o pule whapea po o sirkula fongo le pari mia le merenga ngawhai. E o le kofinga o le komisinga o le mkaukaronga lalo le pari mia ma le loia siri wa sori e se kula fongo. A le nga whai mo kule epa. Ia kia ola ia. Pei lava e whauringa mai e makua le I saungia, po saungia foi. Ai o lo kule I sisikanga ka ese mai. E whaile mea le sao. Ai se me wa lenga nga fisiringi se mea le sori e se kula fongo. Wa mai peang whapea o sori kula fongo. Ai fai moro kusi. Fau kua mai parmia. Te kako kula fongo ngau sori. A foi le winga, mana tua mai la. Ai o lato mala malama. Fatu mala malama ia I nailo ia ole kula fongo piko au kuo ngai mea e kaula ia ngai me o sori ngā kula fongo se I vanga ngā ua proven guilty. Sunga di. Fatu nei me e mawhaianga e ngō kua ia oi. E mawhaiwhainga e kua ia. Kau ai area ka kau kua. University. Wa proven guilty. Le se ngā mea. A ole mele na tupu ia a kila. Proven guilty. By the court. By the court. Ai silent o kou ele hei maso kou leo ngā whaia. Ngu. Lua. Ngā amai mōri anga mwha maungi anga ofisa o leo. Ele keisa a per a him. Makule male tsari komisinga o sulfa inga. Nga makua mangingo le amai le nga amai uma le investigation le faila le nga sen mai. Makua mangingo a mea uma o maleo arrest mai ia komisinga o sulfa inga. Aku kau kapoki il komisinga o sulfa inga makukuri mai. Ele se tulanga na. Langa e tupumta o puleo lo tono no fisoso. Ma e ono review ele Johnny Cheno le tangil na le tamari I fui leo Perahim. Il tulanga fui leo o le molianga o le tangi whasanga I le savea ma komisina sulfainga. Ia, wa mai nere whailo ma mai e ono review wa whamau nia mai ele loi sili I le wai taimi. Wa lava na mau e mwhai ona whaimurianga whasanga I komisina sulfainga. Ia, ono ila se tasio tai leo longa lua mtenga luenga leo taimine. Mo se tasio li sa tini sa aku mo keo. Ma ko mo keo e foi e mai le fiunga le komisina sulfainga I ofisa. Invite me sumo no ofisa. E fa tal no malongo lo io no molia. Ia ngala la ngone helo. Ile mta upunga le ngone ya. Ia ngawale nga o se kasi foi como kai leo le msa le fa fonga mai le ngaksi fia ma se kasi li sa king le sa king. Ngao arrest mai ia komisina sulfainga. Ia, o mai ala ka penga mo meu paperwork foi lenga au mai kom singo sulfainga. Ia fa aki ngolo pulang masangi foi ne fa tal noa longo eu nga ia tau fa tu la fonom sa ungi ta penon mo lenga fa misno. Pe ma se ele leva nga o nga kama ko mai ia ko se kula. Not even now. Pe o sa fa kula. Ai ko mai. O ma ko lang eu ka penga ko pe pa fa kala ngol kom singo sulfainga. Ai ko mai so ko ba ai aku le. Ko a kangi skam ke kai. Koe ako kurus ke kai leo le msa le fa fonga mas ke kai leo le fa lo asu afa wali ona roku ona fa kari ko nga ka mu kom singo su fa inga chat no o se la ve ko ila ngonga ro fa ngonga nga ma wa ko fo la ko fa la ile finga kom singo su fa inga fa lo ye o ne o ye ke se fa sanga ya ko si o office fa sanga ma su fa inga o kom singo su fa inga fa ma o la buku. Mo fa o ke ni o king yang o ma o pe o le o king fa no kom singo su foi.
Ia ngale. Piki lo kom singo tut fa inga market fongi vidi lom kulepa. Vidi lom kulepa. O ia ngale. Ia fa lo ngofa me kulepa. O ila ori iga ngamba. O inga lo ia ri ka wala kom singo tut fa inga swa fongi no. Pa wal kala ko oro no. Fa ila ori inga. Ko i fo ilo fisa. Le la vidi kom singo no. Uma. Ava. Ia. Ako yung mali na lo po ngay kam. Ako makuai. Makuai. Makuai folding nga mga ikam. Makuai lang ngon le fi. O makai, o la uri, makai o mai ola ainga mo. Ai te serafia li o la fa. O leke le sa no li. O le ma o lai ko ngu ma lava le story le. Le langa le ke kango o fa popu. O lai ko ngu ma. A mai o ma ya ma ua ele na tangi. Lai kusi uma ya meia. Ma ko ro fo i man fa le kai le Johnny Channel. La wa man fa ko nga. Arrest lo kom singo su fo inga. O lava. O solid evidence na o lava mo. Ya va fe mo uma ma kai o fongo le sa fa ile sa ya. Na tonu. Le sa fa longo ile. Le fongo le la fo kom singo su fo inga ile sa ka. Na nga arrest fa. Ya ku la fa ko nga. O ro ka penga pe po nga mai fa kan ho charge lokalo. Ya o ke lo mba ngai deo. Ya ko afika ngisi. E kele mbalo okay. Ako vidi mbale makula epa. Sa mbal fa ko. Fa do dinga lo fisa fenga nga ka. Le la vidi ko kom singa. Ya nga. Ya nga umai le nga ka opu ka fia ko ke lo po firma ko yo. Asi sila o le ko nga pawa le fe kule epa. Le sanga faia ke miwa. Le sanga faia ke miwa. Ko nga pawa ko wale. Le o fa o so ilo ia. Ongor ko nga pawa le fe ye. ai a o tu la e pal pawa lea ngungulo ia wanga pala ai fo ana te foi tu kusanga musu e o ai ngisi o fa masingo kulo sa pala ai o mai le pawa lea a foi ele la publica video kula e palenga lenga fa ilo mai fo ia ko inga lo ia ma ka mai o fa masingo mo me fa pena la ia le video na e bi kala ngo ma wa la lo ai le nga inga ofisi ngi nga mai fa masingo siri mai fafu la ya na sa unoanga na nga ke faia fa mai ele o loia uma fo i ongi loia mangingo yo sa unoanga ya alto ina sauri alo winga na fa matalanga la menga le faia ngia ko complain nga me langa nga ka uma rola loinga maka ko vai kedi wa mai le nga na waso uma kasi kala kuila e pa ko ke vale o ko e vai kedi o ko le nga o pe atu une le nga na yo waso uma e fa ngofie ai le ai masa ko me nga faia nga oro ko ngungu ya ai e matua te le o le mena le walu ilo kama fo li o mali atu i kua ko ngi kusi ka fio lai pe anga fa pe o ye se mala malama pe nga ke le fo isi fo kuanga kuloa this is just me lo ma fo nga ka fio lai pe pe o ke le se impact po se ku lalo a fa masingo ye kai ko rua ya nga avere mele ele kupu ai longa kupu a fai fo nga fesiringia fesiringia fo la ko le winga na o le ka ke ngofo maroka ko se lau pasenge ave ya la ko I am hoping I'm wrong o me nga lo ke fa ko ile rio I am hoping that I'm wrong ai langa ye o lo ke fa ya come on o ai kanga ka piko sidi nga va la ka lau fa so ke lo me fa ili lo ko ro fa ko le winga la tala ya le foi a mo ro yem fa mo sin a foi lo te fa ya e fa nga ka ia nga ka pa e kinga a ve ia le ngana le ortinama tama e fa nga ka pa pe a fa pe e lo le vo fa ka silmele o il sono a fa pe lo ya o lo ko ro fa ka fa e fa nga ke le la ngo ka ko wo lo le e ka pa ele mal fa ka fa i de fa o e ka mo mai le tu e fa ngo fia la ngo fa ele ka pa e mo kingoa langa o le vai wala va o di mai ya e fa ku sai le levo mano lama e pos forma e foi kai e pos forma e posesi pos fa ya onga e pos fa ya ai a sa la loia famasingo e wa ka mo ru fa psi ele fesirio e lalo fesirio you know a saula ka foi le sau e fai la loia ia vai a ko ke vo fa brave i garu ka malo fai ka komele
E foi mal ko nga e scenario fa penga. E scenario fa penga. Ah, o fa mala ko inga ka ko fula ko nga me. Ai fa ka komele ko pe ka komele. Ai o la tu le pui foi nga wala nga le nge me fa ali lo lilo le o sa mo o le public la tu. E sila la. O le la o sa ngai lunga wa sa mal information of Fiona or ko onu or fam singo. Sa o mamalisi wala nga o public information si mengi deserve to know where ku. O ai kongu ka ngaka ye sa fa ime le la wo kia ngi a foi la na o ngara la wo vidi lo le si a fa la mo ele I lo la ko kai ko ru ku lo fa msing la o vidi lo le si fa pe me ala le ang fa ya ku e a uru ka fenga self wala nga ata to wolo ile vai tele le temine wa ke le siringi o ngai fa msing ngi ke le mo ya lo ka ke le pa fa nga afia ke le siringi o nga wenga wo fa ye o ko kai ko ru Kulo ko finga ma offices. Ya. Afa nga fio ko for ko sia kamelangi fa nga fa masinga ka uri sai. Ala nga. O inga lo te fa ya tuai. Tolo pulo. Ile fio nga ile pule silia fa masinga nga. A le sunga fo ile loia. Wa mana tuala. Ya sa o pese vo ile a misiruki va ko avo. Me la le lo me ko fila. Le pese vo ile. Fa tu le mele ele o lo e la tone. Peno la to faia mo la to ma fau ele ai se e koa e koe backfire inga minga ni mele ku. Mo isa no nga chat. Ale la wo fai nei la il tulanga de. A refisiri ngia le anga faia li o ma. Pe fo no fa tu o la sunga le li leo si ngia wo le vana. Ke leo me anga kukupu. Ele ai se leo. Ole Samoa Society. Misa wa isi vai nga ia le wa le ka ko a. Wa ia le vai ngore council lang ole upule te tau va ia tunga pe ole council le. Ia le vai nga ia ta me ola to swafa. Ia ole sila vai nga le committees and chairpersons. Le la ia le la te handlinga sila mai. Complaints and Investigations Committee. Komiki la yamba. Ia e lalo la pe ole le komiki SS. El tangata el sunga Alexua. Ole vai ngol reviewing on legislative o tufunga fangaloa tufunga. Ia ma le Professional Development Committee le ia le tamaita ilo ia Josephine Stowers. E ka foi la nga fia ka ngel la komela fai pa fa penga. Pa fa penga o se me o manga ka ngo ngala kongi. Ole ala se tua patatua ole nei tu inga ile vasida sila wala ngale what happen le wa kupu now ole a se mai tau li o what's next ole a wala ole ala ele o kadia inga isi roia are we going to see ole akako va ipea leo mai isi roia ele imala malama ile ngi kusi ai ole ala se tua patatua le wa mai John Pali to load of Pali John tai malangi le wa mai langa lu I mua wa kaung ko fa ma vai fa ma ka le ali skip po ka kaung I de vai ngale. What do you think? Paula o fo tuanga seta le tulanga fo le o sta on fu se policy. I tonu fo le manino tonu le Samoa Law Society. E fa sta le wala fa ya ini la to public statements. Ole mo samtalanga ina ia mochinoa. Ya ole ale tu tula I mai se tulanga fa peni lumana. Wa fo tuanga le fi fa le watu ile o vaenga le sa feltus. E fa ta u tulanga le consultation. Ia mochinoa tala noa uma sui se fono uma. A ole tu ina atu ia se la tu tusi pos samtalanga ina malo. Mai le tau ona fai se fa unga ile ngole o Samoa Society. E un numa male longo la loto tasi mai su ya wai. Ya pe ole si fautuanga fo le tulanga le fa tuma wina pe tulanga le neutrality. E ta u tele le tulanga fo le pui le tuto tasi male tulanga fo le impartiality ole society. Lo le tala a fai foringa mai e ona I fai fa porkiki. Ia em fai foi on fa le tonu fa tu tuanga tangata society lo ia. Ia malvainga le ole ala fa ia tu langa lam cha upu fa msino fa tuanga na le fi moli ai. Ia awan I tu fa dia ni la tu manatu e ono afia im cha upu ia lo ilu mo fa msino.
o ngaluenga na famisilonga ai no singa luenga na society ono ia chat i lo na tatu ia matulanga maulunga le o le puipui a pe o malu lo ia ono ia tau on ave ma tulanga foi le o foi o fate te inga o le tulanga foi le o le fai tete ia le fai tu au mal fai le la miusau ia o le la foina o tusi le i mari fa tasi le totele e ono vai ele malu le e ono fa vai ele malu foi le tatu wina no ia le lumo se tatu tu ia la una fo tuanga chat e se pauli si fa pena na fa tino family no tulanga ia pe ono tau mo malo fa tai e fa wole le majoa fa soa e fa wau e le kai anga uma issues langa o te fia ta pa fo se fina ngalo le uso me se fo yo o fair lawyer sili a o yesinga nga mengi o faile mele ta ton manolonga fa singa o puki fi ya o ki nga ko ar nga o lo falai au fa ma ka usamira falai elengi ta ton manolonga fo mai fa wo ta to proclam Talofa lava o lo ingo Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei Manurewa lo o langa atoa. O matua lo tama na whaavaina le e whakasa i Manurewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folonga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O matua lo tina twai wafau aleni masi ya aleni ia o matua. Nafsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupa i Tipelu, mai sa taua i Opolu, ia matu valu maniwe o lo tina pele pesite Tipelu mai sa sina i Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota i le masina o se tema ma o ke topa le tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals. O le tani mo te miti ngā o le maliu ma le oti. Mili mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele i a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa i le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika. Whapea so se ata ma designs. E ata ni ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Afisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma i New Zealand nei. Tebra wati leo wato e se furu ma le 5 minute o na tā leo le itu la e ono i le tautua whaua o le Blue Wave TV ma le proclambe o le tautia e livanga o le afi. O le wata tau o mai le whasoa. Ai le i atu le whasoa. Ia, umana o mai langa sa yere maa ngofo ngoforofola. Sa yere maa nofo, o le nofo lava ia le tatou tautia e. O se aso le lava i aso le a sila i ua whae e so whatui tautia e. Ya pela leo fa kayo lewa e mori mawinga le ngo o mai ngai se i so le puli.
e se sira la o ye e wa mai a wa e le se o fala velafi a wa o fa sa la o nga pe o le tu pai le fa ka ye ba nga ke me le wa fa ku o la sa le wa fa fonga ra sa ngorga ka mo kwa fa ka wi ma tu te ya ala so se fie di wa fa ka fa ngwane o ku lo singa mar ko ngi pinga ka foi le e fai de vai com mai ka sama se wa ma fini kai se wa va sa ini se wa ponto no ma ko con un fini ka chat ko si vai la ga ko e giro o ko ka ke il ko ingal vai me fa pe sori pe ya se gang me ba ka na ko fa pa ya ngai ya a wete popole wa mangola e kilinga o angi le le yoro ngofo e manguia ia le ko pai maranga bisam e memoria kwa la wal moroso wa fo ia tu sa sia ia wa fe vo ila si o mako office e vene man ia ile upu ile se vai ai ku vo ia upu masanga ile tu vai la ile ar karango nga vai trei ia ko sima a kasi mere o kwale so fo le ngi le lo ke karango misa se isi ma se trei la nga mango i to te ele ngi me fa o le va ngala usi mai rumah ia ngal lele sila ai wa nga ar karango nga ai wa ka mafka nga yang ma awe ia or kai minanga ia wa oso aro ka ro fai pule ia nai ia ngai ma vai malanga ba si ko si mai ma ko ako vai o mer karango nga mai ia bisa ia mai nga le fa sila ia langai Fai carfalo mama. E de ma ile sau soli. Le ala le nga ma fa ore a fa e papa. Si. Wa ka si mo. Nga. Ya, bo ke o fa longo i me wa i sa. Ni wa luar ka kala no i wo ke o es. Vai. Asi le maka u. Ya. Ya. E ka ki ala inunga i mi sa fa mo loka ka fe ko. Ana ni me que soy ese lo va ai vero como lo vas a usar fetawi sen o va ku o mori fa malo de saore ia o ila ngana di fa orga ka le ave ma tui tauta ya e vai o ye de suafa de ua ya ka kai fo ila ngal ma ko fo me la i tatu mata upu fa so por fisili tu tasilo ma fu fa amaka o ku ainga pese fa se a po se ku alalo po se finga ngalo fa ku la fongo i le ngai kaimi fa mata o leana tatu expecting ai sau mai le loia sili ai pe fa amaka fo i was si fo i se ta ale so sa yeke o loia por sociologia e se vaenga i sa tau ona a mai fa atu alalo e le loia sili o le aso tou o le aso so lo finga lo ya mata mai le atu so finga ora polenga ile maka upulea foringa mai o le so sai ekele o mo kwala ko vai maulalo le palmia mar kapingeka vai maulalo e lo yesili vai maulalo fam singonga vai maulalo ye whatever on ka ku ko sa moya kula fongo wa o ka ka es ka nga pole mo moya ma ka ora ko fo ka singia a fai fo ila wo singia ai a waile lo ya sirin ka upule o pole la yele pe fo ringa ko ki aso sai ke le chapi piso sai ke le la wai mala mai ka wa ole fina ngalo nga pe no vet lenga e kusapo nga finga ngalo fa alia ai tanga tai wo meri mai ai tanga tai wo meri mai matu musu mai ma fa pe mai seta inga wo fa alia ku ka ila kongi ka fiola eli HRPP fa solo akua o le mai tanga matu la fa le ko mengi to tele lai lunga ina wo fa ilo antu io fefe li ka wa vai le tu langa le wa mai now leo ole ko finga ole attorney general ole pui ngor malu
Are we gonna see something from the Attorney General soon? Whaamaka kakau, walanga pei o ia. Ngā ke pui inga. Ele ngata o le whaavai. Ai mangkua o le e kū i le mahalo. O le ala fo i le lea laina pei o le pāle mianga ke e whaukua i le. O le ala songa finga ngalo. Ngai ke mua the last thing o le mea muri a kau ki koe fia manga ngao ai. O le mele sa kupu. E le sao whaapiko. Ma le loia siri fo i le ngō mai ko kongur whai ngā malo. A o la fo i ngofo ai. E ke e ngā ruru e whaatasi mal fast. Ai mesi o ka inga fia me. Whaamata o le la tātou toi au tiro tu se tūlanga. Waile ngā ma le lahinga. O sua Helen, o le loia fia me. Before she became Attorney General. Ele ngā ma le lahinga ngau fia me e avela auri whamasingonga. Ele se ser ngā mea. O le fo i tau te vai komisinga ringa i le kaimi nge o komisinga le nga whaia mōrianga. Koe mōri mau inga ia whasala i lauri le mari koa. Ka peaka ko woi upu se sau. O le fesiri la le ala ua mangu mai le ko inga mengi. O fea le ala aku wai le lo yesiri. Ai o le asa nga move o le asa aka ka kaunga ko kilo ai i se skepo lo yesiri. O le asa fina ngalo li o le vanga le. Whaaftai sheta. O le tonu au e anga ima i e tūranga le. O le wapo a kualangi yaso. Ia sa unga wha mo kilo mo wawai lungo penka whailangi. Po wakai mangwangi se. Ia se me mai le whiunga le loisidi o le olo o puipui al whainga malo a mesol pan bia mal kapeneta. A mesa lai ko inga mka upu maale ale whapengi. I le kusina le Samoa Saiti. Pe o kulanga le whawhikai le whiunga le skarasingi o whamsinonga. Le whiunga pali chano. Se kasi whai o lino ia. Le o whaari non whinangaro. Ia e o kelkong. La kako awa ia ka ilo i sofinga. O le whai kua so mga kungi kaimi. Inga ngi ke ua o kunga ngi pe malamba e kaya o kaya o wa. Wa maisanga. Wa maisanga. Sanga a ngoso i lu. O kelkong a whape o kaya o le skako pokalame le kaya o pe umai fuingi umai kaya o ere ai. O kelkong ua. O siringa la. O siringa. O kako koe anga ilo le makua i koe vai ni ini le ini. Ma o le ate le fo isi tau masalo mianga. Ilo na ngungu. Pele o yaiso na fina ngalo i tuo nei mea. Pe atu. Ia. Po sanga kari foi ufa marusia ai ia so sei ke foi kulanga wa kau sa sang kusi per kusia na pari wa kau sa kusi por kusia pari lang fai awa ole vai ole paula na tali le au mai lunga ia lo ye sidinga ole so ko fa mangingom fa mam la mai le state of emergency le nga mai le na mai le au malo tu lang ole tu pe va nga pena ia fa tai la uno foi fa marino fa hotel alela tatu vai walanga surely makua i musu ale le sosaye ke oloia ele nga kai musu le ile aveo la le mali to mamiska o leo ai ole me mongi ole ka mo fai pungi you know I'm just saying my own opinion o ai le ko ki ka mo fai ka o ai le ko ki fefe i maua awalanga ole sila vai nga la ngona ile fa no li o mali atu o le mangingo le saunga le fionga le lipa le mia le press le uruai press conference le sa faya matustala mana tuana manino ya le fisidia le sikuskala fa mata ole avea o e mingi ska leo ole a tau mo fai pe o kala sala kua ole a e tau mo fai i loe e se morianga le fa sanga i lo su ole mangingo ai pe e kangia mai ele kea ele respect ele karikongu ele lo society ele saunga ale fionga ele lipa me ya e ku lava mela ko ia o pa e karia fam singonga fai ngo meu o karinga le ngofalo ngoi karinga le fionga teta mangingo karia ele ngake le fa alave la veinga ia le fato no leta ko to his course vai ave pe il fa lawa i limo fa masingo ia ele na malai no le to case ele ai ala se va henga ole a ko ka fa ala vela vi awa o se kai mia ka fa ya ko kulu nga kai mia ka fa ko ngo ko sunga la u le male to longo ma leo ko ave ko me ia or ka bi fo nga o ka ko va i ka mai dum pe tu langa na seta pe ngo fa ya ele ka ka ngo po la sunga ele i
Ele kali mo le fiunga lo sini ka pu. Oi. Misia o lea fa o pe inge ku mo mau ele o yai ka ku pan mi ko le ko share o sa ina. Oi la ko nga active gaming le pu inga pan o le fiunga lo sini. Pe o le winga lo tara. Ya si le fiunga le si o lo fisha fa mishino. Va vedere un kali pa ni to inga. Tu sini. Ya le la po elas. Ya. O le tulanga fo na sa o yelo ma fa na soni. Sa ngo fo mo kilo mo va ai. Po kai kuangi lunga se fina ngalo le fiunga le lo isini. O le wa ave fa ku kuanga le par mia mal kapineta mal fainga malo. Nga ke puia le fiunga te tai mal kapineta mal fainga malo. Ya pika yan. Ya o le mo mai ya fina ngalo ngisi fo yo lo isingi al ka ku malo mana tunu. Ai misia yo le fiunga le skala singi al fa msino. Ya o le lava ka ku kali. Le fiunga lo isini po wa ia kauri mai nga ea po kukuangia po wa o e sa fa ko fala inga tulangan ni tio le inga lopta ai mai se lava le si anga va ai kali mele ku so ia langa o ia place kenge momole le soside ya so sai kere so la ia yer mama manga ko la bon mele wo fai man me ka fai man mele ka fai ia mon kuranga fa lo ia la fa lo ia sidi e ka lo la ka ngori fa sa on mele ole matua I o valava male o soitua pa I lata tilo ole mea ua pa I le lima ole societe po ole asocia loia ia te ula vaia tu sa e ia le vaenga e watu ngata ilo la tau ia ta ita foi ana fa pe foi la sauro la tau tu si pe fa fanga nga ile loia sili fa tu foi ia la mea fa pe mai ia la ufionga lo ye sili wa o e ke ku mo malo wa tulanga o le ase fa kuanga o le ma ko le kilo mi ai sa wa mi sile la ko pa anga ai o so nunga wa ka kere fa yaku ele panga mal par mia ya o tati ia tulanga mangua pa wa ka kai panga mal par mia fa sigo sili fo fe kala la ngolo ka ko karangolo I meu pawa ka ko lo fa ngamba no Pawanga or kanga kai fa e parfia ngai male kai balanga de uto e atoa por fango tor fenga malo pale mia fon fikalai ya male fam sigo sili sa kiusi makiva uma ai runga fa malunga le or malo ia masuya pai or fa ka ko nganga sia ka ko wa mio ale wo so sia ko wa mio wa leva ko ngungu ia wosidinga markeisa a fipule e levo le lei mo mai wasilinga markeisi nga makwa level le ai se to me na faia ia le se me lai mo se meta si to lo ole si kanga ko ke le ano le ka la ole ska ka le anga le o ke kilo ko I le ska ka le so faia le misio and I say that si fiole oi ta si le tanga le o te vai tunga le tutu wafi mai ku ole o kama ale ala si ka ko kuli makai le ai ma se koe kusinga mai ngai le observer o se kala o sianga mele ngo foi ma fai sengi o mengi a le ke e ir sunga le loia singia ia na naivani e le o ia nga singia le ai ma se li pokia mai le observer po fe o ku ai ka ko mai li o ma anga o oe o le akawa po se sia loia po fakai ka inga po precious po mirror e kai se furumingu ke saule atiko vai ka ko ia a le uta to va ia tu le ai ma se mea o koe langa ma sipia vai ka ko lo langa le ula le la fiku o mengi bangu oi ar ke le ra circulafo eles ka mai circulafo e ke le akula ka se e maronga le sengelo mana tuala a uma e nei la le mata upule li o ma le atua ai sau e taoto mai le taotonga e mongi ama wha maongia. Sa o le ia na nai. O le sila waka wa sa e kusi loia. A arfesili. E mawhainga se I onga o le olanga vahenga umale sa whai. O le upo mongia e esele ma e o leanga le lei o le tua. Sila le mele o kura I mai. Wa koe o mai ala koko e ka umai la koko. Ia te aula. Moni le lei le fa ite le o sau noa I le purisili o fa sinonga bo le sunga le li loia pali I John tai malangi fa ma vai o le fionga immediately
immediately fa mawai fa ko ai ru ku fo i le law society ai la ku le anga ia o me fa i o le leanga le fa ko i asiata le ia o le leanga o lo le ke ai lo ia uma ioi o lo le ke ai lo ia uma o le leanga nga le ku fo fa ko o le leanga nga le ka ume nga sayungi sa po o le leanga nga ka ume e mirror lui o lo watu pe falling mai au si kai li pe ki fie pule pe te pule tu Pese social ko ai. a foi le winga no Skai fa kule. a foi le o ke fai ko ila sa wela utala walanga asar fai vai le asar masalo maybe le o kala ngo mai le ngolong ko lor fam singo si mai le tu ai nga si kai li le nga le la sa ngi lunga fa pe okay I can do this my husband is one of the Supreme Court judge mai Strategy ya le fai cha pipi. le ska dida Ele ku ora. a foi le tata fai atu o le a le ka ke kapisa ngi O le a foi la le a fa fonga sa mo ma lo afio fo. A le ki nganga fai nga malo le ngi. E ola la pa malepe. Sata e se o sa ya ile. Fontanga foi le anga ko le lauden mari toa i le moto sa mo ai fa ko fa nga man. Nengo ku uma ya si o pa fa ngum kanga. E se o ia mulmuria i uma fa ko ngare fu sa ko e si fongo le fa ka kai le fingol pa mi mo ngum kanga. E le se o si o makua i fast out dia. Fam kala mai ke o le ku langa ngum la ko fonka. Sala ngonga lo ki lo ko foi de lo fa le fiong le pan e ona fo la wo ka o me ke o ngo si o sianga ke mi vedo ka ape ben la ko fo mai fa lo ngo ku ngai fa ka o sham ka ki ka ka ko a umma ya nga fa upu makala ma a bak ni ko la no le fiong pan mi fo ko esse ma ka ngo fiol fa so ele nga kai I fongo le mo fa ka ko a fongo le nga fai o moto sa mori fa fa ka ko ka ki fa ka la nga mai fa no ku sa ma vali me mo ka vali mo ya ka ko ya nga le no le uno ka ko nga le fa ali fo ringa ya e a wangi e ma se fa no ya I la ko yo po mongi nga fa ka la nga se o le si o ne fa me ke o ya lo fa le fi mo pa le vola o me ke o ya swa fo la ko ya sa fa longo kwa o fa ila ku kanga ke mo umar foka ma ko ile ai se kula nga foi lo sanga wa ia se ta mo ya ka bi amu ile la ku foka nga sa fa bi ka ngia me foi ile e ma ko ku ma wa kula nga foi do fa ka ke ma ko ko foi ole plan le fa va nga por la commission ne la fa ni ma ka sanga ne ko foi fa le nga fa nga ma ro ya ngi du man ni ma ka sanga lena a foi lu te fatu li o lau sunga le li malu le malo a be foi le atu okay lord ke le o tala ya and with still respecting ngai kangaka no tato fa wo mangai kamali I CEO zolo faya le ngaru nga moni e ya isi sa fa maongi le tapipi sa le fast fa maongi le fast la ya tangata ton o ko la ya ele afia ile matu fa so le faya a o ko wi ale ko ki faya ko pulpulenga ngai mambe uma e ala no faya tu lo tala ele ai ma se me lilo o ki kari kongu fo I le ataua ma lio e fa pe nga le mala mala mor sila le fionga de pale mia le anga wale vanga nga fai kulo nga lulu e mai la auri mangi kanga wale vana mala mala mai le la auri le mali to le fionga de pale mia ole ala le wingo la tafa matalanga maybe o lai kari wa fa pe umale aka kuro fa pe umale aka ri mongi anga kofi nga fo ia nga fa ya aru le road show fa pe uma pare mia kuila epa sui pare mia fongo koe wangi la a to te para wa ai tua li o mari atu ina kai minga makua fa karango wa le fia ile ala le pule le fa ya inga na ia ta waini upu fa pe e ia va henga yo mako kapenga ia malese sila ia ile itapipi e ia ku mo ke wia ole waka ko va ai meia ole winga na le fetu lo tala le ala utato va ai imea ngai ole nga ka ko fa akari le kai mi sa o ka nga happen ai oso mai le kai mi e manga nga o ke e o mai au mara itapipi ke e ya la ile fionga la mal malito
ele o mea la ngei leanga kau pangu solo mai ia le ala le puli ma fai mai ana fatal noanga fu le leanga fai mai e ia au wala le amako ia umai fa mai ele umai ola na upule na ai mana tu mai ele kai ka ko kariko ele impossible le meo petitions leanga ele ko sui ai ma ro petitions e wai kai mingi pe uma ai ma ro e HRPP kulo ele sui ai fai ngu mela le wai ai o le fesili la o le ala isi au wala le fa mai e overthrown wala ngale fa nga fa kamar o le upu e overthrown na le malo fa mai e ia maka ele o le part le o le la ko game plan le o fa pa mai fa pe ngai e au vanga ia I'm just saying o le sa le su e ke mala le ia ma si la fia li o le mele o tau tala no atwai ia o yo le o isi avaenga ona o leta o to le loma tulanga me tau ai tau te o tano fia ma ka fa lo ko fa le o le tau te fa so i mata o pule o te tupu mai ma sa lo tele ia so ro finanga nga singa fsidia li o mo le kere ko ka le process fo le leo o mori anga o fam singonga pe afa ele leo e mo lava approve e lo yesidi pe faiale o sa wale lo la ko fam singonga o mole si le fiele e lo yesidi o konga o unit ka sira leo pe la investigation criminal investigation unit ia inspectors ka sira leo assign faurunu ia official nei ka ingor CAD criminal investigation department leo ya leo lo faurunu ele sunga ya kemia portawa leo lo ka kosisi de case rongo winga le telefone o i lo vaenga ia leo faurunu ia unit la ko ke foi la ko ke mai fatana nga faila muliang a sa leo mo susuenga ia mai na susuenga ia wa make up ma fo leo na molia ia di o ile faulima po sa kainga ia nga abe lo nga ni pokus kusia o ile faulungo le units ia po le division no fionga porto wa mai na susuenga ia wa lava mon ma e molia fa kam la ma fauli ia nga mai fa ka nga faile lo molia ba ngangim ka fo ile ma ali ikesi sila nga minor offenses fo ia pe faulima ya ole la fo upu insulting words threatening words ba mo diang lai nga kala I faulunga o vaenga ya official aya ole cases fo I American Supreme Court ya ka foi maku ya pe fashion tangata o aisa o rape ya mtulang pa pena ya nga abeno le kai le official le lawyer sili ya mesrat fo tuanga mai se tulang fo le approval ne famo e fai le mo diang le mo famsino a mo liang lai kia I fo le level au lo le famsino fa tuma district court sa le ya fo initial la le approve ya kai yo le investigation unit ya nga belo le fai le mo liang ya fa so le no to mga famsino malo petulangan al ka ko fa so sia tama la fo ile ko lan lo pe fa fonga mai e ka ko so minska ya le mo mai nga e fa kuroi I ngai fa urunga mkanga runga ku lono na ku pa ia mano na ku mamano lesa loyo ni HRPP ma fenga runga ku le pa fasu kausang lesa fa king wala unga ngai lalo fenga malo al fast parting o ku le fa malo e ko fionga ma corpo lo ma sanga fa kaya pera la ku unga ai masang lo po le fikus fulu le balu super sing e longs full fikus full pasing o fa urunga mkanga runga ma sui lang lang CEOs ma deputies ma la vanga assistant ACO ya vanga nga ye lu ko o ma ko kele ai o lai ke mingi o la vai fa un malo la ko kele o kadia le kula mai o fase ka finga malo wala vale peira fa ka inga asiata mo neto la ka lenga la pu e mana vale le chat lenga la ko bo bri finga pan ya a o fofo ia fa enga mingo le finga pan me ke lo ngar si o ngar fionga le si o mana vale le e mangi silo fi pan ya okay le o mo kingo pesa ngi le I fa enga mingo le o le ngolo tan o enga mingo le ka lenga ave ngai la pse fa me ko fa lenga fu fa wala vanga ka mo ye ele o malu wa ya ele o malu pui ya ma ele o malu ka fa nga malu ka
na maua sia wa sa no vanga tonu le na maua sia tama intel la li oile ile vanga le tale na maua sia tama intel mai e fo ia le tanga tano na fa maonia mai sa pu e le kikile le observa o le winga la tala moni la sa noanga ia te eliki mai o le official pan mia mo ngia la kala eliki mai inga le saule info le itua ai vai atu nei le mele pu e kuai kulo e pu e fa sa kule open site foi le na ton lava ele tu lo ele fa pu te fa ya to se si itu e pu e mai le alena maua ia le fa fatala e fo le tangata na vai ia ile sui le observer kamiki ale aru pu ka mai funga ai mana tu la le visiti ai se anga ia iloa ai se anga ia iloa o le la fa e o le la mala le nga kongwa mana tu mai foi la lio wa ta wa nei me mo ta pe na ngor intel i me nga kia asila foi la ia a fai o se liki le nga liki mai ko kongu o le official ku lo le fionga le li pa le ngai le observer le o mai e ma fai nga liki e in dangers le soifua le mergi imagine le o se me boya ka o le fanga mele Saole. Vai la tanto ia ile matua fa ale ko ngunga le anga o yeto inga me fa pe. O tulanga na shata. E o le fa o sa kana. Wala vale liki le o le aka le liki mai. Wa am salo mi official pan mi nga option. Wala vale ka mai. Ele malu war ka ko pan mi ma fenga. Le na tonu. E ka wong fa king o per se mana. Ka wong fa king o per. E o foi lá i sunga malu malone wa fa longo le wa sign mai e ka tinga par mia ma ka ko ya o le msano ki fifo ko inga fo le finga par mia ka fa so finga no o ki fifo ko inga o la ye o leo o ka ko winga fo ya lo fa ma o ka ko par mia ma finga ma o ke le manga o ri ia sa fa ye ku le epa ma e ko mai ko fa sa o le li amo amo fiu le vangale o nana o fa ya tu le talanga nga ki le fa sa usu nga tunga li o nga ile atale na pui the reason o dele yo inai ma mo fa ma nyanga ile o se atana vatu I le malava lele ku lo po even for involve le CEO o malava lele mala tu pulenga o nga esila fia le la va il fa o lungo o malava lele le o nga me fa pia ai pita ai vai foi le pu engole aka e que e pu fa ka fa iwe le pu engale na vatu ai na o mo fa metalanga langa ye tangata na vai tino I foi I le kiki ale o le fesiri la fa fe ngo ngai lo ia te eliki mai o le ofisa e tau le to lo atu tangata le official palmia a o ko sirfia ngao maya kuila epa sau ia fie me le o maya la sunga la o le malito se lango ia fe kala u por kala fai vai ia saole ia ma ko rio ko nga malanga ngai wa ka kele ilo aru palmia isi me fole le ka mo fa pe ole sai tso sangi for fast longo winga nga le caucus lava marsi o ole palmia ioi Paunga kaka ese mai kongole o le mele nga ke sila fia le lo ese palmia. Ele masa mia fo era si o la ko. Amana tua la nga e sila fia fo ele CEO. Ai nana te fa ya tu langa. Ole vai nga le. Ya wi e fa ya ku pe la ukala ma ola nga le fa so. Wa ka kaunga kilingi ese ele o sei ku le nga. Ai le fainga malo ma le fionga le lipalmia a o tou nau lava ina ia tau nuu mea sao kou ia ke au e sili lo tou popole I folfolanga ngō kou whaia le aku ngu e sili aku ngō kou popole le mea nga a whai fo ia uma e alu ingi kupe CEO ngei ma mea uma pei de mau te la lau karamungia kokongi kongi kiria se o kupe alu au ngā o kupe aru au nga kupe ala o nga ya la fa koso loa ai uma e nga ele ai lava e uma e fa ala ngai di makausanga nga ole delay nga ko e o fo ile ko e fo mai fo ile sipaya inga ko e fa ile siparoka ka ko e fa longo fo ile ya kuila epa
Samoa wo ko vai wala ngai le oso la ku le pauso CEO o ele oso fa pe CEOs public servants wo ko vai la le ai e oso i kangaka Samoa wo ko vai la le mele nga ufa yaku wai aua maso ia ko ke o kari konguinga le kulo si sila isu ka ko kongu ka mingi o le ko kula i mele fenga malo fast so fa pe la ka fa ifo ila le fa ki ko e pa mala le pune pa pe ai o la ka lia malolo le ko malolo le ko va ai ku i winga fa ki ngome mo o ko ko fa ka ko si inga ri mo le ala le si ko nga ma kula nga uma no winga se ka lo fa o fenga nga kofi le ku ka lo fa o fa ka kalo ma usar vi le la ko pikola au lo fa o lo ma au mai le kuspa ia le fionga pa ia le ku la unga mai se ka mi min lo ko ngi nga ale ko ke va ia ko ile ka lia la uri ia ko ila ele sala mo na uri mala ele ku uar me la ko ke o mai ngai ma no skula nga foi le nga ia fagus finga lo finga ma lo me ni ai o mai ko fa le anga o fisin o ina le fa mo ila uri le fa mo ila ku kamai ko mo finga ia na ko le fa mo ila ku kamai e likia kwa information ima o attack mo finga ma so power fo ko se ilo mo na lia uma kanga kangi ia o ngi ko si so sala ala ma kul epa e liki me information ko finga ma moni le fa ma ole fa tawa langa enana mana ia ano ole fina ngalo ole su langa ole malo ole vanga ka kua mana jo ma ele fa pe o sisi ole new administrations there ole problem le mo ke mo ka mo fai fa so aku le tunu ele o se problem mala au lia male to ele o se problem ma le HRPP o le problem ma oe lea e ke alaku e ke fai ngā ruenga ai e alaku e fia por kiki fua ma e fa susu fua e ka ngaka i le kakau ma e fa susu iai kulong so a fai la e kiri ai oe malau ngā ruenga au e ke play minga pai mala fai no because HRPP was already there o le vahenga fa up fai lea o suia i le fast ai nga e alaku nga e sau e ke su e ngā ruenga ma e ai oi mai e ke fia fai ngā ruenga o lo fia kaukua ya Samoa a o le wa vele avangoa ma me ke la e fai kakala e fia fai kengi ba vela o i sa nga e o lo to so nga vala si le fai la nga fa manguia le nga ave muri ai nga o to ilalo sa o le upula walunga le fai kakala ko fai kakala o le upula walunga le o le fesili la fai kakala ya ele fai kakala nyo ko makua ele ore meaning mai fai kakala i ko kai ko ore ko fai kakala nga ile si vaenga o laia ngai ar fai ngamalo ane to ia le ko ke alo ngel pa ke ki la fai ngai ma fonka ngai fai ngai e fai e fonga wo le vanga o e kule pa i go penga attack mai fai ngamalo kakalo ya la ko ngel ele ki ko ai le fai ar kupe mele na lina tolo upulo ana lo sala o fionga muri pola sa e fai mua you can do it again pe a fai o yaingi au fa ala velave ko kongu lau makanga ruenga o kupe mana tua mai na se sua ko ngalo sa ko po muri pola tu lo wa ave ese le akari o kude pa sa yai me kau fai o ka se fa ka inga le langa tu lo wa Oscar po le ngio kulanga to o afo i go fai longa ma ngio ko mai ele e fai nga ka fa ko inga lo e fe silingia lo fa langa ono ka mala o be ese no ia tanto o le mingala lo fa metalanga le foi nga la kwa fia me fai le me sili ale wa i mai o ele lo ye sili out vai ia o aku fo ele o fonga fikalai o ele a Graham out vai langa if you're not with us you're against us vai se vangara vai nga va ver liu nga le leide la ko ai e fiu se o le tunu le nei e ko e maua le kali ya ka ko upu fa sa mo ma tanto vanga e fiu wa nga ngar ka mai mo e io mai lava di a so tuanga foi mo a fionga i a mise fionga miska fo no se mai i kofi miska e mo mier fa tonu ino ko bi aua fa mo mole ia aua ngi o ko se kia ma luor kai kai le o va ko ma ore ki o swa falo si o si nga fam kala se wone ko aka ape mar fongo le yo ka vale fa longo fam kala ngam ka kia o mo kwa le ngor ngam
level la o mo se kai mi foi fero ai ma le fionga kai kai ko la fa o mo fa ko ngam kulanga ia o ya meshe ne iniso kanga lo ngal malo o iem kanga lo ngal lo fa kai nga o siata ma o pulanga ko kama mai kom singa lang deputies nei o mori mau me lo kingo fo ma o manga kuai ele ka o fenga lo ngal ole kai nga le ka fenga mano nei ai sila li ya le lo ke fifili ya li o fo ngai po la no finga ngalo le meio drugs mo la fianga le pa se me kong fa ia ya aba kulanga ngale tau skemga ko ole kulanga le drug test yes kulanga ngai ka kong fa king au lo wingo lo tala lo ka ngo fo ni ka fenga malo ke min ngai ma ka o me no ka ko ya onga o le kulanga fo ni o ke min ngai le lo ke fo ngi shaka o le lava le kari le mele leo sa to ele nga kai leo sa kingi kai leo ka kia me ka ai melo ke fo le fo ko makanga ka kala ngai leo pe wa makala se ngo se me sa ngo kia wala ko lo umane le term le film kom sina wa o ke topa le fa longa umane extension le film kom sina le sa fa da mano longa winga la e ka ngo ke topa ya wa malolo le finga kom sine fa kali le langa application nga abe ko finga mulunga bang ka mo malolo wala nga le sipa ke ko kom si extension ma le siva nga fa popo lo so no nga ma ole mea lo ia lava la ilona ona ina pe ole tofinga e te tauna malolo fa kali langa ole ke sia mana to mai langa ile ma fai onga difole fionga par bia malolo langa ole wakali le pule nga mai kangaka a o ia la o le la umalonga langa nga apalai ele I votinga nga yen kangaka o la uma e umalola se etuanga fakali ma menga po fe tu langa tong lava ia ku so le umala ko kala ke le fion kom sina le umala ko kom sanga ia ko extend mai ai umala ia ko topa langa ko ma singo langa extension esa final man no winga ka mo molok topa umalo ai se angele su kom singa la ia e ka ave ia acting as an acting commissioner se ia mo foi le fakalanga wa lo fa longo lo ko fa sala la mo kom singa wai foi la kofia ya fa pela ko sagora ko kofia le fion ya opa ya al kemingi como molok topa mano no ai se kasio su kom singa ka ave ko finga fa kom singa ole mele ina faila utala mo foi lo to fa lo lunga nei tadia ia le tele le public service le anga te lo la wa ye tanga ta wo stand by mai ko finga ia e de lo li o de lo de agree e ye tanga ta la o makua fa fetaia wa tu le fast ele o kan ka uma wa ele tel to lunga ngala wa ia ye lunga pure anga ilunga management ma principal roles a orisi kanga ka olai ai fu yo la to wanga va I me ka ko mai a olai la no mai the ranking le la mo kwa fia ma kwa fia le ngole la o esel au va nga ola utala la le no foi tu o ke le iva ai I se pale mia mua ai sunga tuila e pama fa pe fo ia fia me na o mi mataf o publicly mai se la to fono tanga mua arka peneta ma CEOs ma a mai e fai ma moli mau upu life like ka kingo o ila ai se me o le o ke aro lo ma fo fa ke le isi CEOs pe fia fai me fa ni lo Pe manga o me foi le kor mai o el parmia. Nga la ku le ofisa mongo aku mongo mai. Pe yo me nga le manga o a me fe la tatou le upule te tau ala langai transparent mal accountability. O me ko ngala ka o transparent. Au mai I luma karangoanga. Fa mai mo mai le ku a o like malele. Ele ko por que meu ko le pamfia. Nei. Ele kupu nga. Ele se va pega fa sa lo so non ele kupu. E o ele. E sa no anga le fingal palmia ilanga kapeneta. Langa lai. Ele kupu ke mi ko e pa vi. A foi lo te va to le mela nga fesilia lo ma fofo. O la mele ma fofo wingi ka. Voilà. Fa to mo le lo la pole ale. Ai manga nga o foi le kape camera. Ka pungi po.
ai kor ka kasi mai ngor mele le mana na oi pe wa fia ile ko inga si kai lingi sa ai le upu fo ile le stasio fai filosofia ole habits becomes a traditions and then a traditions becomes a culture ole winga fo onga ole mea ua fai so ole masangi nga onga oro le kau ala langa fa mai leilang ole mea le yai officer ngi ole mea le yai so oi lo manga nu wanga ngu ua ia mea ole fai fa lilo mea la le a saulis kanga kai manga o mai mele mar malama ai fei karo pe yang foi aku shaka kai mingi mele ku pulo ke fo ole sau al mo bala awane no mar text sau kai mi o mar kai mingi se mangru si dali fiere le sau ne le o misi o mar tulangan la o le vanga ngo ki el fefe mar se ki el foi no wala wala ko mo kingo wa apple kon kala ke longo uma dan fa ko amaka ngapisa ma kama wala ya ngam on podal kom singa fon kanga lu ngapo wa ini ini ko su engmon ba sa va valia wala ko commissioner mea ia bla bla mea ia ngakup mea ia ma ke le vivia mea sa fa kingo la va ngai wo ya ket ko ngula kala nga saka mali ka ele ngakala in kanga lu ngado ka le mele ele ka malala fa ku maka kia ya fam kala ngai wo o me kia bule ni kulanga foi do le anu fa ka nga isa le lo fa king ka fio ka kia fia ia ku lo wa ia ila ko fo yo o lo ma la ku lima mengi wa wo fa ka se le ma pa ka o pero mi ngala tana si ka ke le singa ringa fa king o i le vai nga wo o me fam kala ngai kia o ma wa ka penga fo ia ni kulanga le fa ilo le fionga ke o ngisi o mano i lunga de level le superintendent chief inspector o lo ka kalo mai ke fa mo ni via mo sing ba ko ngo le fionga pa mi e mo so ka ngo me ya o ma ale o mele ngo fa mala ba nga o sa o le fionga pa mi ka ngo ya la la o fa ko o ke sa mai e yer kai mi o ka ko le ka mai me ngo fa mo ka la yo mo so ka me ai fio sa o le fionga pa mi falling mo on mo kwa ka lepe malo le ngai mo mele mo mo official ngam ka ga nga leo lua i fo ngai fa lu ngam ka ga ole lua le e mo kwa fainga ka e la audio malia ko mar ka penge ka mar fainga malo le ngai o nga la sia o nga wo masangi pero pura nga me once ke fa so se me o fa ngofie o nga wo fa so so o fa la nga malo o se me wo le nga la ko fa ale ki nganga lai kami nge ki ngai longo winga onga breakless cycle we're too comfortable le winga le no fa tu official le tu lowa ma o tele por foi peto te feita mai wa whatever ko feika o kele po pole ia ile mea ai o la utala ona o loto ma e lengo fa ya ai seisi official longa lua mai longa kiringa official o leo o official parmia kasinga office kana mongia kinga lesi o matanga ruenga le oi o i o le ki a ko le o le liki o mea o le ki a ko foi le si la fia e ko la e pa mea uma honestly o le sim kanga ruenga shata kanga ruenga le a fui mu o le nga ba ai e o makai kai mio i kai i pekesa ke mio fanga soron moringa mi ngosu le kom singa mat pule e o ka vale fui mu kai o pekesa milo me por que me va pena ala o ka vale mal o ka vale fui mu o kai o mo li la ko sui wa ko fai mai po nga le ka wa kama evidence o me fai mai po nga kam ku e pa ma ai o ka vale fui mu an kanga ya ai a ko fa fonga mai wa pe o le fionga ya anda puche o nga wa andai fui mu ia pera fiunga na kasin ngam kanga lunga o yo lo wa be se fui mu te mi le ya wa mesa ye sa ku fa ka se fui mu ma leo ya okay ya lo wa le fiunga na puma ma tau fu vo le etmen le fui mu kasin ngam kanga lunga shata ma le fu sa ele va ka wa yo fa ku fa me o la pi ke le o me sa ko e o ai traction me o fa penga o me fa nga fa ku lo ka ki ya pe o va kasi ngam kanga ruenga ia man kanga ruenga pa lesa oi langa nganu te fai atu
o mea uma ko sila Samoa ama se fo ilua sunga o mea uma ye pe mua preamp mai kuila epa e pe mua fa leo mai fa pe hint hint et foi del alo tula epa o limongi o mea uma o fesirila o feli ki mai ngai mea e kasia eliki mai o kulo wo ka o swafa ngai langa o anga fidi o le fai lau kusia le kuila epa sau foi la io le kamali ko fai lau kusia fia me le foi bu fa wa mai la vai le fio ngal par mi ele kupu yu sila moska never le kupu amerika ele nanga foi e ai me o tau tinonga ma me vai nga fa pe ngai foi le o le va la lata ia o le pare mia mal kanga kai ele an me no ka ko va vai ku ye ele ise me a wanu ngai fo yesu e mai le disio kanga kala ko ko ngol feng ala fenga wenga official palmia mar ir official mfet I'm telling you ola ye mai si kanga kai o farku o fai pule ia le HRPP o so kanga ola ye alwa ko bel vai nga fo ile la pe ba el muspe pan mano le ye nga ngai fo ile la nga tu funga ma vai nga umbanga kasin nga vai nga makua o le la lafi me ko me isa ele ma kala ngua ku mena na go vai o makam mo kilo vai nga ele muspe levan te tau no faise malolonga lave na nai wa levan ka faise malolonga ioi respect ya ele uso matulanga bo longa fo ele to lo malosi ioi u fale ko me fenga wenga la kama wa levan te tau no faise malolonga mai ole me mongia ya a new prime minister with a new faila kusi card media security o me umangi ka wa fo uma o ko finga ma ale angi ya wala ngor ko ngamele a fai sa o lenga le ku le pa a le ku ngai ko sa ko le ia ku lo laude maleto o le no trust o le mar pui on mele no trust at all oi o le ko nga mar pui no set up pinga pan mele langa eli tata wa o le wa ka ko o le wa feru lima ka ko kire o ko ka siva i valima Karo si ele official par mia ko mais fatu fo le fo mono fo ia le sa ku di me ke bi fo le ne nga le sai no official par le nga ilo le sa fa picho le mo moli ia le fio fo mono fo ia fast sa klos ke ngelo falo fa ya que nga kasina nga ka kan ko mo tum fatu le fa malo inga wa lu fo mono fo ia or fast mana tua wala va fai o va o tangata ia nga ka se ke le ma fai nga ru fa kasi ma kai ka ia ma menga ia la wata to lo uma o tangata na la ta o toile le tulanga a me se la le ko nga me fa pe langa va ia ku wa fa ku au va pe wo mori mai le fasta afia fu ma le ma nga nga asia fa le tu ole si ke le lava ari le vema ma seka e foi ke wako i minska e whaingo whienga whai mea i lako mkangalunga ai ole lau loa le pari mia le mele ole anga alofa ma le lokfa ma ngalo le ase rufo kuanga walanga lai whaonongo mai ba ele mea nga whai le leanga le whainga ma alope a whai kumopea i mkangalunga le leo ma mkangalunga ia HRPP makala umaanga kongu o ya kule epa ma fia me attack ma i whainga ma alo kanga kange wa ele singe langa va o fonga si o le official palmia ele singe foi langa va a le melo foi ka kala mal melo la kala mal ave o plans el malo e pa kingo el malo ai lo mai o la vatura uia tali momoa ya na vatura o te lo foi e tele se la fia tele foi va ma fan sunga ya li o male fionga di pale mia ono le tulanga o le tawava me ino le campaign ma me sa ye sa mo ala va kura ukala le o ke va kuar ka di foi leli awana yo tatou se tia pea ile malu le taitaya le winga la ukala I think ua le leinga whaakapenga mai ele tua le sunga lau le maletua inga ia songe ia so whapengei o le ale winga o whamitalanga o
o le mele la walu ngai la au li mai le ese mai isi pale mia makai kai o longa ngau e whairi mea sao o lau la fautuanga e to e vatu lunga proklami langa lewa e fesiringia la wa fionga i le pale mia. It's your time and opportunity e whai ai le mea sao ai aua lo le whai ai le mea manga ia awa o le tele ale na sau wai nei nga o le mea manga ia nga o le mea e koe ku ia le avangoa si kama mea manga ia e voi ka koe o le mea ngaka o le mea manga ia koe ku ia le avangoa but I'm pretty sure he is tired wa maku ale la va para mia e o ngo wa kau foi mai ange mea au tala lea wa tau mai ia i oe ea jaula ia ia le alo fai mea uma au ki roe le se avangoa koe ku avangoa le anga o tele isi tanga tau pa te tau nei tu tonu fo i inga ruenga o unga mga e leo ngi pe yo lupo kalamene sa fa no longa mai ni vaso nei sa kuno wa e leo ngi er sami leo ngi la au fo fa kele la au nei mana au maka ngofi e o ngi shila ngi kele leo ngi kamali ima fa tu ma tausi kamai kai fo yo lewa wa ngai mai ngi shila ngi finga ruenga kar ko ngol ko kero la ko la ko fia ka sanga ko playa ku ya bango ngi sa mo finga ruenga le fa ko au so la ngo fo no fia ku sa mo ngo ku la imi ka finga man ma kar ko mo la kala ngasha kele ngai kamali ia wa ngi shila ngi le fo ki a playa ku ka sanga ko finga ruenga man ku sa mo a mishena vai la ko ro ye la ko fa ko ngai finga man ya makar ko winga le ku la imi fo yo la ulin mani ko vem kai ya per ko ngi la kala nga ko kene no fa no ngi la ko no winga na kala ele ngi ersa ya a ko wai o finga no fo no ko fa ko la ko fa nga ma lo sa ka ko wa ku le o ma ka ko kalo ya it's about time shaka fa fonga me fo ile pa ia ma no ngo fa mi skama ya au wa ngi se ki el malur ke kaya ya la nga ngo fa longo ni se o i ofisara le lo tine mo sa anora singal pulenga fo ina tine mo la ko singal le fianga ni skala lang mo fa pe la ka o ko fa mai o longa ao ya ina se o mo mai o kam fo ya lang mo mai i ka ko va me kiro me mari no o wanu ina se singal ye ba yo ka va le ko fa fo me fa ko fa mai o fa longo e lo mai mai fio mai kofi mai fai mai ma io o le ngao asine mi skala o lango a foi be o para assim fala mo ko ma mai e o mai e ni fai mai ya ka ku e fa ko la e ko ki ko ora le xa mo ori sei malo se mi skala o lango ko li samo mo mori le ye le ori e ko foi ala me mari e fatua ala me mari tanga tane ai a va ko foi la ka ko ala lo mala ta mention e fa pe ka ngaka o ka ko fa le ngala to peor ka ko fa so a ka fa ko ngi fa ka inga o ai la wa umi te tonu a ta fa toi it's about time mo ka a ver le polo ile si pasi polo ile e ka sia ma fa ngala o vai mo fa le nga mai ka ko fa le nga what the fame sorry ya te fame mo le fa ko ma ko o ma to lo ngona wow kausanga mo ko wow kausanga iyo ma o le fainga kala va e fainga ta le nga o le fainga ma lo le boku kong e le o nga kasi e le se HRPP e le ku kusa fo yo la to fainga fa vai ia ma le tu langa sa ta o to mai ai o le tu alalo fo ia va to prokalame mingiska le oi e makanga ruenga ngai ya e le tau mate sao ko mirikingo mangisi o CEOs mari e le kau makiar nga mea e le leilo tau vata ngata ai tau tuana o la o le fau kuanga e avaku i mingiska fast po mingiska finga malo a wone ngalo e le ifai ngofia i tangata ina ua le fia o na le to i se fatu tua ina i mingiska i nga umakungi a wala vangi i ngalo le mele na e yei le kaimi avaku e le tualo wa vanoa o le udua i avangoa o le lasi avangoa fo i nga a ele lei
e umi a e le wa uma le ngol fa ko le bingo la utala li oma ma godfather e lua kanga kor kus pa yele la ba ku fa ki fa ka inga or kamale o solo monga ma saulo ngale le ya saulo lu mo le ku kasia le uska ia saulo inga ua fa kong wa ku le fa ka ma ia uma ia a maleka ma va kasia lo ngale uska ai turn away ele ku nga fiwa saulo we ko sa fai ia Samuelu fai aku ile ku fiwa fa mo le ko mai se avangwa no mo ele fa li we Samuelu a pa ku saulo manga ko ma sa ele fa no markala Samuelu fa penga uma wa sai lo ese ma vai a o ka solo monga a ka usa kupu piko siringa mi vale vatu fa fonga la tulu we ai sa ia lea sa ku wa vangwa o la le wingor kala o le fa ka inga e ia le ka i awangi o nga se mangi o nga a te kanga e mafai ya ke vai uma ai manguia nga lenga e ia le lo fa le tua e mafu mai lenga sa ia le me nga ko le ska nga mor kan kare mafu nga manguia le o langa o zoro monga lenga fa ku nga ko e ka vika longa ma o le fa ku nga fo ila le avatu monga ka ko mingiska mani awange e mawale me fo ile le walanga pa wale le me le sila fia le ku o lo loko e mafainga sila fia le ku u le langu le nga e haru ya ngei le paroka mu a o ko kongo lo loko e le sila fia ai ole a faile lima ka usanga ngei ma va ainga ma tote lo ma sila fia le ku lo loko mongi sila ka ko le menku first minister ia ole a nga le nga va ai fo nga va ole fainga malo vai fela ile nga ale le tu dio ole me le ngo fiaka nga ale le tu vai hapena la ka u kingi ai se a o lo ko training le nga it was the training field o ko uma ia nga mai o ile fa malu le fast le o manguia ku lo lava le o ave ma mingiska a ka fa vai ko ma fa le mele nga ma sai mai ka ku fonga va o le training ma fau inga o la mega kupu o e nga ingwe ko fa sa inga o e nga folo le manga o ka va fo o e nga folo le manga o ngor mingiska o e nga muri ka ile kupe o le me o yai le ma se si o ko fo ma ngo ko mo a fa yai kai mi lu yai o ngor le fa ma o ngolo CEO ma fa pele ai o ma fa pili o ma fa o nga o ai karosanga ku ya o ngi me pi o lo fa o pea ko ki makale u penga la u sunga mingiska awange inga po le a re sui pare mi o kuala nga yai nga fuli lo ka nga le ko fo imani po le a le mawalungo mai airport nga fuli lo ka nga le ko fo imani ole ku ala nga asia ka va ku ngi va nga le fiafi wala ki ari sui le nga le sparo ko se mo pengi fu ko o ko fiki ai ki sila o e au nga ko fiki ai le umi e au nga ko fiki ai le umi a o le matou le tu alalo i o ko loko ia ko loko ai mai se au tou ia sa o ko panga kia fa kasi mai wale o mingiska o ma le original 20 vo ile le wa ia ola yo tou loto le sava linga le wala ngai pa war mele la kam fai le CEO la kam fai kiri oi la ukala ele semen pa war mele la ala plan e CEO o se me kiri oi set up la set up se ku ile ku lo loko ka kalo ile ku select who you trust a fai ke si le fia fa fiu kuri ya let go e fa pe kuri nga vangola ya oka e kuri kas ai apalai merkos full ya o sia una tama i angoso la foto no wala mala fai uli tato wa proclame ya ini no afiringal ya maka ku wo ke lo so le me ai le o le isa u fai proclame dengan ngamu mai o skam so ngol ya to wa seta o pika pinga no so no nga fai ngi ku langa le fa pe me foi do ka ko o ka ko sung ku lo wa u puma sangi fo mo ka ko fara ya michela wa o le ngola kala na fa longo me fut vai ngale la HRPP na fa pe ai wo fi komshi ya na fa la ngale ile longo lang la fi komshi ala wo fa ku sa o ya ke lo sha tam ni atam ya isi fi ngalo le pan bi man ka pinge ka
singa bango ko fo ye ko ngum kangan wen ya ako ngo fa funga me de funga pan o lo ye e ka mali ko ngum kangan wen ma ko ia nga va ko finga ne ya ele ngaka ko ngum kangan wen ya fa fo I ka mali fo ka ko ngum sang wa ya shat wa ko la fa ka ida duas mo kupu ka usanga o leo o fer wa ela kama inoa fo dele ai inga o malo lo man kanga lo wa lo ya fa ngangi so me lo fa me ya nga u se fer le tu sa lo fer wa isa duas o lima ka usanga o fenga lo ngal kanga lo de que fer wa ska ka fa os fa ka inga lo wa ku ai lo va nga ya le fa ki o me ka un fa la que le kala la ri o ya kom singa o la fi kom sin ora lo me mo ngal negocia ka negocia ma ala winga lo ta mo singa mo ole avere malo si lango se o aku la imbe ko avere fone ya wa ko lo ka usanga ko kala uma fo ko usanga ko fia pala ya me ko ngam a ko mi ngi ni kelo mo su enga man mo cases fa wa o lo ngulu wa ima o ba po mong ya saka mali atu se wa mapu ki ngala ko wa mapu ki ngalo punga wa mapu ki ngala tu wa mo mia la ko se pero fora el kusi a pule a mi tonu mapurnu pule sawa oi mapuki ya ga ulu se fia o mo fa ino nga va fo yo lo ka me ka su nga wala fio na fa fonga mai ya el pule nga le ya ele skala bang msara nga le fio nga ya pari e fo la ino nga pule nga mako pasi su nga me ka su ole lo ke mga ya isingo mo ko fo i fisa fa ila long kom singa i nga si fa nga solo mo su nga ya me fa nga yer ko mai mane ko ya ko so limas na lavar malos ai ka ke le fia ka ku fia makai ya ka ke fia ka ku ye ulo si sila mero lo ole ai ke se kia wa ka fia ka ku na ko mo sa mo ko fo ye ke le o iso mo fa me vai si kero apalai le mo ko si va ple ai ki le mo mo na ngai ole kulanga yo la fio fi fa ngale si fi mali lo ka ko su nga kele ni nga ai sa le ka su nga vole nga lo ka mo le fe palo ya mo ka wa li poking nga le fa pesi mo nga mela si ta ko foi ka nga lo ya se na pula ine si ambaka ya mai se ka su nga ole e lo fa nga solo le mo ya mga ide nga mali ni ska mo penga minga le nga fa nga ka ka mali le ai se fa ilo me le kulanga le ai su nga fa kingo la ma fu ang o mali we sia ka mali ole ya ko male kelo su enga mam ka upu lo ke no ya uir ke mingi yo la ki kong ka ngane la ngai lo sa ka fa yo le kom si ma wan sa ka fa i mo fo ile fa ngai sa uta le fa ki mo me la ngai le ngo ka ro le ni ya ko mo fo nga mar ka yo le mo si mo ko fo ye fia algo como i se i lo ko ko i su enga ya mo ki ngo o lo ka ko winga ma ia mokingo o lo nga kasi ia maltulafon ia masi kau kaka mai kongul mele finga lo ko pala mia marka finga malo ai o ko fa un la upo o ia marko inga le se mai ai se fiare sa no le atua it's a normal and a natural thing iso se finga malo ia ku leo ko finga malo ko a apa se singa kudi fa ale ami o tonwina o fai e tano mo le meranga e sa wari si para mi kong e sa wa mga o mai pe sa li pres ke mai lai la ko a mi ala o kamalal le anga o ilang ka o ko wa mang ko pa wayo mafu anga ala nga kuri o mo o nga eleo nga kasiro lo fa maongi ma le ka ma le va nga pe ke le au mai ma le lua e ala nga fa ki esi o ngol le kan kong wi e yo ya le ato pero coffee of city ko ma ga ya sa ngwa fo yo lio mai o mo fa ka singe fia fi fo ma ka ko fa so a si fo si li o ya o e mo se ko limbo ongi le top cop i lunga le mo ka ro ngwa e ka o nga mo li al fam singo a mai nga ko limma ka ngai ko ka se comfort pui lau la pa ai mo si sila e ria ko vai eu fesiri uma e foi ko mo dia ko mari le vai ko ke cargo ni ngo ko ke cargo ni ngo le ko ke cargo ni ngo ko nga le ngo we fa track test ya ko nga alo fa longo ye po kala me uma ki kapisan because I had a strong feeling o ngai mo wai disko ngai mo wai disko
Waka nga sawa le test positive. Dai mau siang kula fonga chacha. Mela nga le nga ubinga pea, ma ubinga pea. O fa fonga mereka ka ula ku ka fas finga. Ka fa marusia wa. O la wala fai truck test le. La se wala so songi nga ia kulilo era ku kulilo minska, kulilo malo. O la se recommendation oi e ka wai on fai truck test en kanga do ngele. Mang fai pule fo. Ko foi o lenga fa sala lau mai e fai fongo foi le o le la fucking. Ela vai no. Le fa sala lau en ming skasa ye leo. Fa sala lau. Fa walo. O marol pisil fongo le fai lo. Ai amaka me ele foi muman kanga ngalo. Ya o markai mi ma vengi la. Ese me. E va ku fa fo wai le kon fai sa mo wai e mai fo ile se me mo ngame. O kaling ofisilia tu. Me ngaling o pese fa men. Kini fa takulanga o nga paua nga le o nga me ko ka malalo o la wuri ia la rafi ko men wa ka sawa me positive ko fa ka ile lo mana ia jele e tawe ja u fisilia asunga ali atawa a wa ki ror kai minga i ur kai mianga ma racing an ka upure drug test kai mi nga wa leva nga ingu fu singa ka mo fa kiri Sorry, vai si er wim sele vai la fanga ba. Le me voi le ka mo fai ma ko je do. Ya te mo ala no te tara no alto te o le vanga o le corrections ang usila. Ke vai i lo ro pa un kala uri ele ai sama e lo te lo wa e kuai nga mingoi i intel i funga le screws. I somehow will read mago pong ka loka so oi. Wa mala mala system. Kiva I se va vea. O si na kiva ya ke buse ka ulan ke wo le faile e kianga. Ai kiva i me nga yo. Yo. Lo fa ka. Ke para eu ke vai lo ke va. Wa ne u fa ma ni manga me. Ya ke vai ngai pong ka sa mo. Cause I heard this random drug test. Ese fico aso. Sorry, vai si heru wingu se fico aso uma coisa leo i manga me ani karule ai ia ja ya ia lo ma na no ta inga li o inisio vai nga tatu te dive in na ile matanga ruenga leo ia ai fo ile tale liu ai popoi le nga o le so no ne ia de fo e la wele ia ka ke musu i ke wa ela o ko fikangi si wa nga e kali me ai se top 5 po se top 6 ye o no voi sambo e ke la ku wa ile le sikangi fo po top 5 ma top 6 la nga e o to ka no fiside la nga o ek fa fo fa kala ya fa mo to fa mai tu fa fiside o fiside o belo que fiside ngi wa e va no gat va nga fa ka mar e vangi ko inga me fauma wa ka un manga somo mo te pas ngalo ki ya wala nga ito mo so ya ko mo ka mo ma di mo fa mai tu ale o le fa mo fa lo ku se vese si le mo awa o mo ka te por me a veces misa a veces me faloinga lo vio faloinga mai suyo ya lo kai o lo manga vilo si o Ahora ma ko wor fali. Ahora vale por calambre de va. Es ka so fanga. Misa se es fanga fo mo tas si as fanga ka no fa kia misa as fanga ko inga tasine yo o po e fitto le fallo le mali ko. Kasi na le po malosi. Yo. Ela le aka a misa le la wanga loi male le. Ole a tonga le valu suma le valu tu sanga. O le tama matua malingi apu simi le afa. Ia maruia tele le ajoanga o lo varu suma le varu tu sanga tama. Ia fa maruia le li I mafua ia te oe le soifua lau le lei. Ia awa fo I le tatou mafutanga I le lei o langa le tu mau. Alo faanga mai isi au whanau. Ma whanau o lau whanau. Ai wha siri ai o si au wa tali I au le lei o le vale o sipana simi le afa. Happy birthday again, Dad. Ya, mas ka pakasi la soifua. Ya, fai kale.
no fali o le mali toa ya suai da au fasina ya tua vo ya famusili ma wala ivao ma inga sa ma wala ivao su taito me se yuli fo yeli ya me se po fito le falo le mali toa ya ma lau fa tu tanga au matangi fa muli tele ya le tonga lu valu sumo le valu tu sanga ile so ya ma tu fa muli yanga na ya tawalunga tuai ia o tatou faasisilanga misa ia wali ngai mingu ke ia sia mai lunga faasisilanga Hawaii ia o le tou fono tanga le tou matafale faia ile aso tona nei ta o le lima ile afiafi kanana fou e fakasa waipahu ia le tresel na utu na tulunga sainia songa ile tai fono le prestine foi fata la auli o tupo ya o le isi tatou faasisilanga toe faamanatua atu le posiva lenei faasitouta e fakasā i melebone ia lenau atuuina atu i luga le tatou address ia sua atu ona o le vaiaso nei ia ona i tatou faasisilaga lavaia o le vaiaso lenei le ua avatu toe faamanatua atu ia tatou suli mafeoi tamafanau ia paolo foʻi manigafa ia o le afioaga o fasitouta tuluga ia le aiga o sa tuala ia e maise foʻi o le susū o le maupū ia e mese foi ia o le tauso to le forma mese foi o le tauso ia o le tama na moe mana tunatu ia ape ia e mese foi o le matua ma le fa le fitu ia o le tau fa moe le nai me le pone ia i le hola le e fakasa dendenong i le aso to na i le tau le se fulu le taiao ia ma le tatou siva ma le mafutanga o le konge ko mafukangari waranga o e ke ia e pi ke ko miki la lori ia lau kamo Mike Tyson nei lalu ia siva le na le asofa le asotona nei ta le ono le afiafi luas fulu tala le rufale Cutlers Entertainment Bar ina Lower Hutt ia male asotona i Pink Topa awana ingalo ia le fa moe le na o le Pacifica Family Health Group male Scopa tamatuai ia wa le tatou fa moe ia mo le tatou Breast Cancer Awareness Month logo winge ka mo faisingo of piniki ia le ase vaenga fa pena te rua tu mo ia ile na fo itai ora sto na ia ma tatou market le uvala udia fa to mai tatou matera no ma le fionga le pepe tala ile ni o steak la u fa ka penga mo ka ko ka ia le skonga I feel it ia o le ufa ko ela o aula ior kama foi le o le tomahawks kama kama kele nga ala ala ko inga steak le ki vie o tipo same ole same ya tau te usu ia one market tile ia ina le address ina St. Mark's Presbyterian Church ia mai al dato proclame fafte tele manuele a jong ia masio tama ia o tui ia mo te moftanga le a tali ele suale to file le tu ia mse forsunga le taua fionga ya misa ma tu fa tu manuele ne fiafi so ifua mai manu